Apakaitampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Saan pa'y anagawid ni Nana Usyang? Diyak mo, friend. Ay nawaw, apay adi mo ammo kat katugangam mo't day jay. Saan kami mat-a-close? Kan may sa anak-anapan ijay balayda. Ay unay kan, friend. Pudno mat, diyak man amo no apay akagurak launay ti panagrup-rup pati katuganga. Adda ka di basol na ken ka? Wano, adda inaramid na adi mo nagustuhan. Awan mat kit de. Awan mo't gayam kat. Apay nga'y akaguram ti katugangam. Basta kas de, friend. Di mon saludsudan. Ay unay kan, friend. Saan man anasaya at ti kasta? Gurguraam ti padam a tao kat awan mo't gayam basol na ken ka. No apay ngamin ati katugangak ti pagsarsaritaan ta. Change topic man ngamin. Nagado ang mabalinta pagsaritaan. Dayjay pay lang. Kaano pa yan nagawid kayo, nanang? Ay, hindi kalman laang mayo anak ko. Kumusta mo't daang kalijay? Nasaya at damot. Ay, wun gayam. Ala, manday to. Ano rin nanang? Pasarabok para iti apok. Imported data. Impawit ni uncle mo. Ay nawaw, ayaman ako na nanang. Awan anyaman na anak ko. Sigurado ang maragsakan ti manugang kuno kwa. Sigurado dayta, nanang. Imported ko naman. At dapay dilata ano kayat yaw. Amangan mo't na awan mabati, para ka na kayo. Aduday jay. Siyaklaang matimang mangan dito'y balay. Sigurado asaan kumutlaang ama ipos day jay. So kataklat na nga rudan ni tinatang nanang, tapno at damat abastoyaw. Oh, para iti anak ta, bakit? Anya day tanya? Pasarabo ni nanang para iti apo na. Kitaam to Idi sumpay lang dita. Adagatas, dilata, kan daddo mapay. Ay nawaw, idi sumpay lang dita kunakmat. Adan samat parikot mo bakit? Awan matkit di. Apay nga road na nakamisuot ka. Ay, nabanugak lang. Sikapay lang tiyagluto. Awan parikot dita. Kabaalak pa'y mutkat di Umay ka pa'y man dito, imayaw. Apay ka tayo bakit? Basta umay ka, taday bagakken ka. Mabit lang. Agawam ta na patagdi bagakken ka. Oh, ano ti parikot taya? Daytoy, tiingtad ni nanang mo. Uwan, andagatas kan diaper para iti anak ta. Ada pa'y tsokolate kan dilata, bakit? Kita ang man daytoy. Oh, expired mo tandagitintad na. Ha? Expired? Kita ang ta na isurat November 17, 2025 mo. Ay, wan. Makitam day ta nga aramid tinam. Isublim dagitoy kan kwa na. Tamangan no agsakit tayo pa'y no kanin tayo. Isublik ti pasarabo ngayon tadyo nanang. Ay nawaw, apay nga isublim nga ay. Expired mo't nga may dagito nanang. Saan nga expired na kita anak ko? Kitaan nyo ti tatak na 2025 mo't amin. Kas kumay ti dayto gatas. November 17, 2025. Saan nga expiration date anak ko? Anya? Manufacturing date Saan nga min amaawatan ti daduma na isurat? Ngam sigurado asaan nga expired dagiti inted ko kada kayo. Sana kaya't ni bakit ko na gito'y nanang. Ay kat ipalawag mo kan kwa na ang mga nudi na amo ang manufacturing date Sa balimot nga min ti tatak dagiti produkto dito'y lugar tayo. Ayan nga, iti expiration date dito'y nanang. Day taman na yaw. I-Google Lens mo tapno makita yaw.
Si kamutan ti makaammo amang ipalawag ken bakit mo. Di mo't imbagakan ka nga isublim dagita apasarabot inang. Apay nga inyawid mo pa ilang. Saan ka no nga expired dagitoy bakit? Anya saan nga expired kat no makikita at 2025 to expiration date na. Saan ka no nga expiration date tinakita ta? Manufacturing date ka no gayam. Ay saan man asyak tilukluk ko nyo? Gaputa saan ko ang maawatan tinaisurat kadagita a produkto? Lukluk ko nakmutan? Saan amang mangan iti expired niya? Ni bakit mo't? Manufacturing date ka no nga roday jay. Ay basta! Saan ko nga ipainom data agatas iti putot mo? Narigatan. Sa anak nga agbibisin iti pasarabo. Awan matimbagak nga agbibisin kay ti pasarabo bakit? Agpalpalawagak laeng. Ay panagrup-rupa pa ilang amin tinam kat saanin ang mapagtalkan. Anyat ko nam? No anya tinangag mo, iso day jayan. Nay, sa dino ti papanan nyo, friend? Kan anya nga itawit mo? Pasarabo ka no ti katugangak, friend. Kat, pangipanam ka dagita? Isublikan ko na. Ay nawaw, apay nga isublim nga eh. Una, ta-expired mo ti inted na kada kami. Delikado ang kanun. Nan, kita akman, friend. Oh, kita ma. Agpapadada, 2025 amin. Nay, saan samot nga expiration date data, friend? Panagkunak at manufacturing date data. Malagip ko kat. Kastamot laang di impawit ni antik kada kami ide. Ay, isublik lang ta. Narigatan. Gaputa saan ko ang maawatan tinakasurat? Ikanakmatan iti expired. Ha? Saan ngamin ang mapagtalkan kat ti panagrup-rupa day jabakot? Ay na, saan ko maakasta ti panagsasaom iti katugangan, friend? Mala, mudtoy ta ipakitak iti asawak ti ibagbagam nga expired. Ay, saanan, friend? Isublik latan iti katuganga. Wenno saan, ipadas mo pa iti ag-search iti Google, sakbay nga agsao ka. Tapno di kamot mailawlawan, mare. Isublik dagitoy nanang. Ay nawaw. Apay nga isublame kat para kada kayo day tanakaw. Saan kami amang mangan iti expired nanang? Nay, saan pa'y mat nga expired dagita? Anya saan? Kat iso tinakitak ang nakasurat. Mala, mudtoy man takitaak. Gaputa saan ko ang maawatan tinaisurat? Kastamatan ti aramidin nyo. Ay na anak ko, daytoy ti manufacturing date. Daytoy mat expiration date na. Saan laeng ang maawatan? Tasabali ti surat da. Jay daduma, at dati nakasurat no mano atawan sakbay nga ag-expired. Si katimakaam nga agbilang. Ay, saanan? Kukwayulatan. Ay, nawaw. Ang mga noan niya pa'y timapasamak kada kami. No kanon mi dagita ang pasarabo. Sa dino tinagapuan nyo iti anak mo, Ingges. Iti ayan ti katugangak tatang. Insublimi ti expired a pasarabo nga inted na. Expired na pasarabaw? Wan, at inted na kada kami ngam expired mat. Irason na pailaang a manufacturing date kano day jay. Amangan mo't no pudno ti ibagbaga ti katugaanga manakaw. Nang runa no imported ti pasarabo na. Imported at talaga. Iso asaan ko ang maawatan tinakasurat iti packaging na. Saan mo man gaya mamaawatan? Ay natatang, narigat ti agtalak iti daydi abakot. Panagrup-rupa na pailang ngamin kat saan ang mapagtalkan. Kasanaw no pudno ti ibagbaga na kat sikati nagkamalay. Ay nawaw, talagakit di nga ugali na ti kasdi ah. Ipagarup na siguro nga agbibisinak iti pasarabo, iso akas jay. Kat, nag-search ka kalimot lang, friend. Saanin akasapulan day ta, friend? At damat Google, friend. Tapno masungbatan mo't laang dagiti sa lodsod mo. Kan tapno saan mo apagpanunutan iti dakes, di katugangam. Ay na, friend, saanin akasapulan ta insubli kun ti inted na. Anya? Oh, ada ka di parikot? Kasanungay no saan gayam nga expired day jay. Kasano, no pudno ti ibagbaga ti katugangam.
Di si kanto ti nakababa no kwa, friend. Ay na, friend, nagan nadaklaang. Prevention is better than cure. Kita man no expire day tao, Jenay. Nay, dilata mo't dayta, nana. Dagitoy ti insubli ti manugang ko ta expired ka na. Panagkunak at manufacturing date dayta, nana. Ngam ipilit na nga expiration date ka na. Kinapudno na magas ni Mari Ingis dito'y balay, idi na minsan nga aldaw. Kat nadakamat kumutlaang ti may papan iti manufacturing date. Ngam agpatangkan mo't, nana. Ay, nagriga lakit din ayati kastaw. Kaya't kulaang ti mangtad iti pasarabo kadakwada. Ngam siyak mutten tinapadakas. Hay, talaga akasta, nana. Narigat ti agpalawag iti tao asaan ang makaaw-awat. Ala, kukwa mong dagito'y balasang ka. Ay nawaw. Ay kwa, saanan, nana? Ala, umkit din tapno adda si dain nyo. No saan akayat ti manugang ko, itad kulatakan kan. At dari yun tayo itong Sabado, bakit? Ay, kat mapan ka, ano kayat mo? Si Kangay, da kayo iti anak ta. Masadutak ngagbibiyahe. Saan mo't nga dayo? May sa oras lang matibiyahe. Mapan ka, no kayat mo? Anya? No ibaga ka sa anak amapan, di nakpilitan. Ang mga numaasarak kat anya pa'y ti maisawang ko kan ka. Ramadam da ito'y mayo anak ka. Anya na tinanan? Pasarabo ti kasinsin mo. At damanan impaw itda? Wan, ngamdya kung kayat ti mangibingay kada kayo. Amangan no inton madamdama, kat siyak pa'y ti mapadakas. Mawatan kayo nanang. No agsasao mo nga min ti asawam, kat kaslaad na nadagsa na basol ko kankwana. Saan kanupay ama pagtalkan ti langak? Diyak amoy ti asawak nanang. Diyak amo no apay pagpupudutan na kayo. Narigat ti mangtad iti tao adi na amo ti mga presyar. Da tao pa'y kit di at ti mapadakas. Saklatan ti ibingayan niyo nanang. Diyak maawatan ti katugangak tatang. Apay manan ti katugangam. Kastoy ngamin, napan ni Mayo ijay balay da iti kalman. Okay. Ini ka na ni Mayo iti chocolate. Tadagayam impaw itda a package kan kwa. Anya ti parikaut no inikan na si anak na. Ay nawaw, maiparbang ayamat ti kasjay tatang. Anya ti kayat mo asaway. Ni Mayo lang ang matinikan na. Awan mati para kanya. Well, ata mga no ikan na kakatibagam nga expired. Anya? Nalipatam ka din, tinaramid mo iday. Ibagbagam pa'y asaan ang mapagtalkan ti panagrup-rupa ti katugangam. Makapatroma mat ati kasjay. Ha? Jay nasaya at ti intensyon mo. Ngam pagpanunutan da ka pa'y iti dakas. Ay na, awan ko matipagsakitan tinakam mo, friend. Ay, kunaklakit din no maawatan nak, Jenny. Saan mo't gayam? Kas gayam mo, katjak kayat ti agulbud ken ka. Sigurado nga agduwa-duwa ni nanao siyang takas jay mat ngamin ti inaramid mo ide. Basol ko nga rod ita. Kunak mat ngamin nga ag-search ka pa'y. Adamat Google, ngam di mo mat inaramid ti inbagak, gapo ta inpagarop mo ahusto ti ammom. Oo na yun. Pagadalam dayta, ta intun sumaruno, siguraduam ahusto ti isawsawang mo. No nagkamali ka, sikat ti agpakumbaba, friend. Laglagi pam ang nagsasakit ti balikas mo ide iti katugangam. Ay na, maditirik na ti manugang yu, idi saan nyo nga inikan iti pasarabo, nana. Anya ka no ti pagsaksakitan tinakam na. Wen tani kanumayo laeng ti inikan yu. Ay nabalasang kaw, makapatroma nga may timangtad kan kwa na. Day tamot lang ti imbagak ken kwa na. Katjak amu ano naawatan na ti imbagak, nana. Isumot nga may tinagbiddaw. Di na pa tiyan ti maibagbaga kan kwa na. Tati adday ti panunot na, kat dakas ti intensyon ka.
Sapay la kumaa, ta makaamiris maten, nana. No daduma ngamin kat may samot ni Mari Ingges. Di na amo nga aklunan ti biddot na. No adda parikot mo ka ni nanang. Idiritsum ken kwa na. Parikot mat nga ibagbagam si Kamayo. Wan ata kong kumpurme ka numat tis istoryam ka nagiti kalugaran tayo. Saan akong kumpurmi dayjay? Tay bagbagak laan ti adda iti kaunggak. Panagkunam ka di kat adda maitulong dagiti kalugaran tayo iti parikot mo ita. Ay nawaw, adda imbaga kaya ang makatulong da. Apay nga raw da masapol nga istoryam ti mapaspasamak. Ulitek manan ha. No adda di mo kayat ka ni nanang. Idiritsum ken kwa na tapno masungbatan na mutlaeng. One-sided ka mo. Sana sakti pagpungpung to tambakan. Tanay, dandani maibusan ti pasensyakken ka. Siya kung tinangyag iti vitamins yun, nanang. Ni Mayo nga ay, aday di balay. Ay nawaw, apay nga imbaon na kapailaang. Siyak tinagboluntaryo, nanang. Anya, kaya't kay mutlang amin ang makasarita. May papan iti anya. May papan iti expired apasarabo yo. Ay na, saan nga expired dagitay? Isumot lang ti kunada kanyak. Ay, pasensya kayo, nanang. Sa anak ngamin ang nag-research, sakbay ang nagsauak. Mamati ka nga raw, asaan nga expired dagitay. Nanang, nagululi makaklaang idinaamwak ahusto kayo. Takas na unay tibain ko kada kayo. Ay na, si kanto mga bimbalasang ko. Di mo pa dyan ti ibagbagak kat nasaya at mati intensyon ko. Bidot ko day dyan, nanang. Sapay la ko mata mapakawandak pay. Ang di mo kuman ulitin ti kasjay tanasakit mo't itiriknak ti kasjay nga isaw-sawang mo. Nanang, saanan maulit? Ay, nawaw! Sakbay nga agsao ka, sigurad mampay nga umuna. Iti kasta, saan ang masaktan tirik na ti padam a tao, nang runa no nadalusmet ti intensyon da. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo, to'y YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kapayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaamo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Lakay, kinasarita nak ti akin kukwa iti balay. Kat, anya timbaganaken ka. Ngumina ka no ti abang. Ay nawaw, apay ka numod. Diyak mo isumat ti kunada. Kasano nga rudan tayo tangay. Pangalan tayo ti pagbayad ta kat manulang mat ti matmatgadan ta. Ay, day tangarod Masapul nga agbiro kak iti sabali apag naedan ta. Awan nagnanaed iti balay ni Manang Vanessa, saan ka di? Awan, amumat nga da ni Manang iti abroad. Anya nga tano ka saritam ni Manang mo, tag-caretaker ta iti balay na. Ayuwanan niya. Makatipid tapay no bilang man tauman nugot ni Manang. Wano, saan ta magastusan ni ti abang? Ala, awagam ni Manang mo, tapno adda pagakaranta. Hello, Manang Vanessa. Anya di ko nam anapatag nga ibagam, ading ko. Awan ti agnanaed iti balay nga impatakdar mo, saan ka di, Manang? Apay? Awan nga min pagakaran may, Manang. Ay nawaw, tisigod nga abangan nyo nga eh. Ngumina ka no ti abang, iso a plano may ti pumanaw ditoy. No manugot ka,
Agnaad kami kuma iji balay mo, tauray da kami ti agkirtiker. O sige. Kayat ka di asawon dayta, mabalin mi ti agnaad ijay manang? Umanugot ka? Wen, adakin na ng titulbak, ngam kitain nyo tagdalos kayo. Wen manang, awan pagdanagam, ta saan mi abaybay anti balay mo? Nagidulinam ititulbak ti balay ni Vanessa, lakay. Apa ititulbak pa kahit Itad ko kan Alma. ay nawaw. Anya taramidin ni Alma di balay ni Manang na. Napagsaritaan da kanukan manang na nga agnaid da ijay. Imanugot mo't di Vanessa. Aya, nasaya at narudano kasta tapno adda agdalos ijay. Wen nga rod lakay. Manmanumot nga may nga agawid ni Vanessa. Wen takay kayat namutan ijay abroad. Mala, ibagamon no ayan titulbag. Taited ko kan Alma. Aday ti drawer bakit. Na inayon ka nagiti gamit ka. Bilinam to ni Alma. Ibagam adi daliwayan tagdalaos. Itay pa'y nga urayan kayo, nanang. Ay, pasensya ka na nakaw. Di magasak pa'y ngamin iti ayan ti kumarek. Titulbak nga'y, inalayo ka day? Wen, adda ditaw. Kaano nga umakar kayaw? Itamat laeng, nanang. Ni Eddie nga'y. Nabati iti pagababangan mi. Madama ti panag-impaki na. Ay, wen gayam. Di yuliwayan ti agdalos Ay nawaw, saan kami matkat adugyot, nanang? Palagip laeng, tamang ano malipatan niyaw. Awate mo titulbag. Ay na, agyamanak, nanang. Agdardaras kayo kaday? Ay, saan mo? Apay, aday paaramid mo. Ay kwa, tulungan na kami kumano mabalin. No awan ti daddo maalakad yu Ay, kat mabalin lata mo ta anak ko. Mala, ibagam noan niya ti aramidak tarugya ka. Mayat tag na di ti balay ni Manang mo. Bakit? Ay nawaw, wenmet ngamin. Mayat dito'y takumplito ti gamit na. Awan ka di ti plano na nga agawid di ti Pilipinas. Diyak mo Kay kayat namot ngamin iji abroad. Gusto mo't kiti no saan pa yung agawin. Tapno masulot at ti balay na. Naku nampay lakay. No idi kumapay ang napanunot ta, di saan ta kumaan nagastusan iti abang. Tinapatag ita kat makatipid tan bakit? Sa bagay, dakkel met kat ti 5,000 abay bayadan ta iti binulan. Naku nampay. Mala, agluto ka man kid di ti pangaldawan ta. Anya ti kayat mo, lakay. Adapay karne anabati itref. Isolatan ti ilutong. Hay, makabannog mo ti agtrabaho. Bakit? Adda na panunot ka. Anya ti napanunot mo, day. Adda na panunot ko pagkwartaan ta. Anya ngay day ta napanunot mo. Nakitak ngamin adakkel ti maururnong ti kasinsin kaw iti balaya papaabangan da. Ha? Ni, anya ti kayat mo asawan? Anya nga ta, no ipaabang tamot ti bakante asilid di ti balay ni Manang Vanessa. Ay, wanan niya. Bed space, wanusan, transient, kasjay. Amom nga rod, no kasanaw, lakay. Agdalos talaang, inton kuhan, agpost ta iti Facebook, no dati kayat na nga agabang. Maya tinapanunot ko apagkwartaan ta. Saan ta mabannog dito'y bakag? O sige, rugyan ta nga rodan ti agdalos, lakay. Agaramid akmot iti Facebook account ko. Tapno iso ti usaran ta ngagbirok iti agabang. Numayat ti resulta ti plano ta. Ti uray saan tan ngagtrabaho. Nakaawag ka mat, Manang Vanessa? Kaya't kayo lang kumustaan. Kumusta kayo matandi tabalay ko? Nasaya at mat, Manang. Agkuri ka di pa'y dagiti appliances. Wen, Manang. Nasaya at matnukas na, tapno adda usarin nyo kan Eddie. Wen ket agyaman aklaunay, Manang. Aywanan nyo lang ang dagiti gamit ko dita Ayun gayam, pagtrab-trabahuan ni Eddie ita. Ha? Ay kwa, iti sigud a pagtrab-trabahuan na matlaeng, Manang. Naimbag man ta saan anauma ijay. Saan matkit di, Manang? Ay wen gayam, kaano kang agawid? Sa anak asigurado no kaano. Angam saan pa'y nga itaatawan. Amangan numabayag pa'y. Mala,
Agpakada akon, tagtrabaho kami manan ading ko. O sige manang, agan-anad ka akanayon dita. Bye! Oh, andan ti maga ni manang mo. Kano nga gawin? Mabayag pa'y kunanamat lakay. Nasayat mo't no kasta. Sana mabali na maamuan na tiyar aramidin ta. Ngamin, sigurado asaan nga umanugot na jay. Ang mga nung makaungot pa ikit di. Daytoy ti koleksyon ta para itaabulan lakay. Nay, dakal mo, bakit? Wala. Dakkel pa, ngam ti suswildon ta iti binulan. Mala, itad mo nga rudan ti bingay ko, bakit? Mabalingan day ta? Kwarta ko na ito? Wala. Day ta ti bingay mo itaabulan lakay. Ay nawaw, nagmayatan. Nakaste ka na yun, mabalinan, nag-resign ak iti trabaho, bakit? Uray siya ka. Agik katakmatan iti trabaho. Dakdakkel ti maalala ta iti negosyo ang napanunot mo. Uray saan tan nga trabaho. Agbiag talat ta lakay. Apay nga taakas jay lakay. Ti anya, bakit? Adda sa bali arupa ang makitkitak iti balay ni Vanessa. Ay, kurak lakit din, nusak laang tinakadlaw. Adamot nakita ki din namin sa nalimabasak ijay. Sino nga tadagi jay? Day tati saan tanga mo, bakit? Anya nga tano kasaritam ni Alma. Nubisita dala ang dagi jay. Imposible mo't nga inaldaw nga adda bisita da. Kasaritam ni Alma. Ang mga nadamot ni aramidin da asaan tayo nga amaw, bakit? Wan man nga paisaw. Mapanak iti ayanda, kalpasan ti panaglabak. Ag-tricycle kan taon tapno dago sa makadanon kay Jay, bakit? Agkapi kayo pa'y nanang. Agyaman na kanakaw. Anya ti umayo ibaga? Adda lang amin pakas daawan may kantatangyaw. Anyamat day ta apakas daawan nyo, nanang. Mas daaw kami. Ta nagduduma arupa mo ti makitkita mi dito'y balay ni Manang Mau. Sino nga'y dagita? Ay, kuha nanang. Bisita mi. Kabagyan ni Eddie. Kabagyan na amin. Nanang. Agpasyar da dito'y lugar tayo, kat awan ti daddo maapagturugan da. Iso nga addada dito'y balay. Kasta aya. Nanang. Awan pagdanagan nyo, tawan mo't dakas ngar aramidan mi kan Eddie. Kaya't milaang ti makatulong. Adda na amwak may papan kada Alma kan Eddie, bakit? Anya tinaamwam lakay. Ipapaabang damat gayam ti balay ni Manang da Vanessa. Ay nawaw. Nakadamagam mo't lakay. Napanak itayan da itay, kat awan da Alma kan Eddie. Hindi kinasaritak ti lalaki anaranaak ijay. Naku na nang agbaybayad da kano iti 500 per night. Anya? Taga Manila na kanaw ang nagpasyar dito'y lugar tayaw. Adamo lang nakitak idinapanak ijay. Ngam ti imbaga ni Alma kanya. Kat kabagyan kano nila kay na. Nagulbud lakit di ti anak ta, bakit? Una yan ni Alma. Illegal ti kasjengar aramidin da. Tidakus na pa'y. Ang mga nusaan nga amo ni Vanessa akas jajar aramidin da. Ibagak to kan Vanessa no umawag man ang lakay. Oin bakit? Ibagam, tay sulatan ti makisarita kadakwada. No si kangamin kat ang mga nagsakit tinagam ni Almakin ka. Anya ti kunayo, nanang? Jay balay mo. Ipapaabang da Alma iti sa balay. Anya? Pinagbalindamutin at transient house jay balay mo. Ammom ka day. Ni, awan mo't nadakdakamat ti kabsat ko kanyak, nanang. No, kasta nga road. Ilimod na ka, anak ko. Sigurado nga awan permit dagi jay. Ay sus, delikado ti kastangar aramiden da, nanang. Kasaritam ti kabsat mo. Diyak kaya ti makibiyang ta mga nuguraan nak.
Agbakasyon na kinton umay abulan nanang. Diyo pa ilang ibagbagay ti kapsat ko. Siyak to ti makisarita kan kwa na. Naglukon dagita nga agasawa. Day ta nga road anak ko. Libre lang nga roden ti panagnaed day ti balay ko. Kasta pa iti aramidan da. Ay nawaw. Manang, kaano ka pa'y nagawid? Idi kalman laang. Nagdiretsong ak iti ayandanan ang kantatang. Ne, di ka mo't nag-text kanyak, Manang. Pudno ka di tinadamag ko. Anya tinadamag mo, Manang? Pinagbalin nyo kanumot at transient house ti balay ko. Ay nawaw, sino mo't tinakadamagam iti dayta, Manang? Saanen anapatag no asino tinangidanon kanyak. At dapay bisita yo. Ha? Ay, kwa, Manang. Napanunot mi nga ipaabang, tasayang ngamin. Illegal ti kastangar aramidan nyo. Awan permit tayo para iti kakastabanag. Saan kayo pa'y nagpakada kanyak? Manuti bingay akayat mo aya, Manang. Ti kayat ko kat isarden nyo day ta akalukan nyo. Di nakiramraman ha. Ay nawaw, apay akasta ti panagsasaom, Manang. Mabuteng kakadi amaartapan, iso akasta? Siya, mabutengak ang maartapan? Anya ko matipagbutngak kat balay ko ti pagnanaadan nyo. Kat no naglawag mat, nasakit tinakam mo, taadda na panunot mi apagkwartaan. Sipod pa'y ngamin ide, kat dimon kayat ti maartapan. Imbes nga agpasensya ka, kastapay laang ti bagam kanyak. Ala, pumanaw kay latan, tapno awan ti parikot. Ikan kayo iti makalawas, apawaywan. Anya tinagsaritaan nyo iti kabsat mo, Vanessa. Ay, marurudak nga rod kan almatatang. Isupay lang tinatangsit nga agsasao. Anya ti imbaga naken kaya. Ipagarup na nga umapalak kadakwada. Imbes nga agpasensya kanya, ibaga na pa ilaang amabuto nga kano ang maartapan. Ay, agkalintagan pa lang amay. Nakunayo pa'y tatang. Di na panunutan nga illegal ti inaramid da. Pinagbalindakit din at transient house ti balay ko. O kahit anya nga rudan ti planom ita. Papanawag ida tatang. Makaamuda motan iti biyagda. Diyak kayat ti sakit ti ulo. Nang runa pa'y kat di daam mo ti agpakumbaba. Isuda pa'y kat di at tinatangsit. Ay nawaw, papanawon na tanimanang mo. Wen, makalawas lang ti inted na apawayway ta. Madlaw ngamin ng umapapal. Anya lakit di mo tanimanang mo. Hay, mabuteng lakit di dayja ang maartapan, isu akas jay. Managim bubukod mo't na dya kamsat mo. Mayat lang arudan ti biyag na ijabrod, kastapay lang, taramidan na. Naku nampay. Addan to aldaw dayja Vanessa lakay. Addan to kunak lang arudan. Alaan yun, titulbak, Nanang. Anya nga minti aramid yu kun lakay mo. Ay na, saan tayo napagsaritaan ti may papan iti dayta abanag, Nanang? May salaang ti siguradok ita. Anya nga ita. Mabuteng ni Manang Vanessa ang maartapan, isu aday jay. Kaya't naapumanaw kami. Nuapay nga may na pinagbalin nyo at transient house ti balay na. Ay, saan aday tatipod no ang makagapo, Nanang? Ay, agtanang ka anak ko. Panunutom alibre ti panagnaedyo iti balay na. Ngaman niya ti naramid yaw. Nagbalin kayo nga abusado. Diwan lang. Kukwa na ti balay na. Anyangay kumaita. Si kapay lang tinatangsit ita. Ay na, agbalbaliw ka na nakaw. Awan tinasaya at apagbanagan ti tao akas na. Pimanaw daan lakay. Anya ti imbagan niya almakin ka nga ay bakit. Nagado ti dakas asa una kontra iti kapsat na. Ay nawaw, imbis nga gid daw iti pasensya. Di na nga rod ang muti agpakumbaba lakay. Husto mo't kid day no pimanaw da. Tapno masursuro da mo't ti tumakdar iti bukod da asaka. Saan na mo't nga umbing ka? Sa bagay, adda puntom lakay. Saan ta mababalaw ni Vanessa? No kas ti desisyon na.
Tanda pride mo't nga may siya nga anak ta. Masapol nga trabaho tamanan. Ay, wan nga roda. Agsubliak iti sigud a pagtrab-trabahwak. Si Kangay, Awan pa'y nga ron. ay nawaw. Agsapul ka iti pagtrabahwam di. Saan ang mabalin nga agil-ilad ka lang dito'y balay? Ang mumut nga damanan bayadan ta nga abang. Makauray ka kanimot. Masapul nga agtrabahutan. Ditan urayan ang maibus ti kwarta nga indulin ta sakbay nga aggunay ta. Wen, amok day ta. Sana masapol nga bagam. Dahil jay tumot nga minakabsat mo. Imot. Amo na nga wan papananta. Papanawan na tapay laang. Ay, saan ta ang mababalaw ni Manang taadamat nagkamalyan ta? No nagpasensya ta siguro kinkwana, amangan no mapakawanda tapay, kat saan data a pinapanaw. Ay, nawaw! No ammom asika ti nagbidot, sursuruam ti dumawat iti pasensya. Di mo ingato ti pride mo, tapno saan amarurot ti taoken ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Naibusan ti bagas ni Tatang, nagapuak iji balay itay. Kaano lang ang mat idinang ipauitak Manang Karen? Ay nawaw, naibus nga ruden, masapul amang ipauit ka manan. O sige, mangipauitak no maalak ti sweldok Manang. Ay wan gayam, naibus matlangan ti maintenance ni Tatang. Awan ka di tinabati iti impauit ko a kwarta para iti maintenance ni Tatang? Manula ang matiimpaw it mo ide, amumad anangin na ti magatgatang ita. Kita alto no adda mabati iti sweldok Manang. Ay napangaasay ta siguraduam. Saan ang mabalin asaan nga ag-maintenance ni Tatang? Da kami ti kaasi ditoy no kumaro ti an-an na yan na. Wen Manang, di ka madanagan ta mangipauitak to. Nasayaat mo't nga ron no kasta. Di mo liplipatan na. Amumot ada kami ti mga asikaso kan Tatang ditoy. Apay adi mawat ka pa lang amin iti kwarta kan ading mo. Wan tapagrebengan namot dayta kas anak. Mabalin mo't adatapay lang ti gumatang iti bagas ni Tatang. Ay nawaw, di ka man agin babaknang si ka Nelson. Tapno damot maitulong taa. Saan na mabalin an ni Arlene lang taggasgastos. Apay kit din ngay asaan. Gaputaan day di abroad, iso aminan. Kat, iso nga rod di ada kwartana. Kan maysa, mangipawit ta saan namot ang maasikaso ni Tatang. Saan mo't ang narigat nga asikaswan ni Tatang? Tamo na pa'y matir-aramidin na. Saan ka amabanog ta napigsapay? Masapol lang nga da maintenance na. Ay basta, bayan ta ani Arlene ti aggastos para ka ni Tatang. Kahit si kamot ngay. Anya ngay ti may tulong mo iti amayaw. Kabailan ni Arlene day talakay. Si kakit dimot. Anya? Agpasentro ka kade Karen kaanakan. Wan ante, mapan ko alaan ti kwarta nga impawit ni Arlene. No kasta, adda manan impauit na. Adda ante, para mat ka ni Tatang ti kwarta nga ipawpawit na. Nasaya at no kasta. Pagtitinulungan nyo nga asikason ti amayaw. Ay wan ante, kanayon kumat asarong karan iti pagnanaadan na. No apay ngamin adiyo kayat ti agnaed iti old house yaw.
Ay na, adamot ti kallapaw may ante. Kan may sa, oray no sa bali abalay ti pagnanaadan may, saan mimot abaybayan ni tatang. Kasta diyo liwayan ti sumarungkar, nang runa ket lakayan ni tatangyaw. Ay nawaw, amumi daytan ante. Aywan gayam, awan ipaw ityaw. Adda ko maipagatang ko, ngem amangan numataktak ka. Anya ti ipagatang yo aya. Asukar ken mantika ko mabalasang ka. No saggay sa akilo laeng, mabalin met ante. Ala, mabiit laeng nga rod taalaag ti igatang maong. Kumusta ka kabagays? Nangyagak iti prutas para ken ka. Agyaman ako unay, kabagays. Kumusta mo tantirik nam? Nasayat ba? Awanan tinasakay? Ada maintenance ko, kabagays. Naimaglangan, tadaimpaw it niya Arlene. Aywan, ni Arlene laeng samot ti aggasgastos para ken ka. Isungag paisaw. Umay laang itultulod ni Karen iti balay. Pagtitinulungan da kumaa. Manlaw kong araw na mabambanog matan ni Arlene. Di na laang maindiritsaw. Wen tasaan mo't amabalin nga isulaeng timangtad iti kasapulam. Ket addamo ni Karen. Rumbeng laeng apagtinulungan da nga agkapsat. Dayta ti saan na mapanunot ni Karen, kabagays. Anya ter aramidan nyo dito'y balay, tatang? Adda ka din ni Nelson, Karen anak ka. Adda trabaho na itatatang. Apay ka de? No mabalin la ko bakit ipatarimaan ko ti bubong ti kusina. Agtid-tid ngamin no kasta matutudaw. Ay nawaw, ibagayo aka ni Arlene tamang ipawit iti kwarta. Sana Apay asaanan? ang mga no agreklamo ti kabsat mo no iso akanayon. Iti anya aga po ko mga agreklamo kat no awan kayo, awan met iti ayan na ita. Da kayo kumamot ka ni Nelson ti mga ipatarimaan. Saan mo't ka di adakkel ti magastos? Urayan nyo ti ipawit ni Arlene, tatang. Ibagak amang ipawit no umawag manen. Mangipawit ka, takaasin ni tatang no agtudo. Mabalin mat siguro nga ipatarimaan nyo pay lang, manang. Ay nawaw, kasano nga ipatarimaan me kat awan nga rod ti kwarta? Masapul amang ipawit ka. Awan kwartak ita, manang. Awan kwartam kunam kat agtrab-trabaho kamot dita abroad. Pag tinulungan ta ko mga ipaay dagiti masapsapol ni tatang, manang. Ay na, naimbagken ka at awan pa'y asawam. Awan pa'y anak mo. Kan sigurado adakkel ti sweldom dita abroad. At damat iyor urno nga, manang. Ay na, awanan ti adu asao. Mangipawit ka, tapara matlaang ka ni tatang dayta. Api ngamin asyak amin. Tumulong ka mata. Na, ammumet ada kami ti kadwana ditoy. Ammo ka saan anarigat nga asikaswan ni tatang tanapig sapay mat. Ammo na ti aramiden na. Ay na, nagadulakit din asaom. No di mo kayat ti mangipawit, saan laang? Imot! Pudno mo, tinaibaga ti kabsat mo. Pag tinulungan nyo nga ipaay ti masapsapol ti amayaw. Saan kayo kumangagpin na to doon? Oho, imot kit di aday jeng Arling. Tapno awanan ti adu asaw. Tarimaan akong ti bubong ni tatang. Ada kwartam aya. Manulang mat ti magastos si Jay. Repair lang mat ti maaramin. Ay nawaw, no agsasao ka, kasla ka baknang. Awan imbagak akasta. Tila ang kanya katag tinulong kayo ti kabsat mo. Di ka man nagbalin nga imot si Kakaren. Kabailan nga rod ni Arlene timang tangdan itimang tariman iti dayjay abubong. Anya nga rod mo, ti maitulong mo ka ni tatang. Kabailak mo't kami na tarimaanan da dya abubong kahit. Sana masapol ang mga hala kayo iti sabali at ang danan nyo. Ha? Diyak amo king kanil sound. Wano, kayat mo at ang danan nakpay ti kabsat mo amang tarimaan iti bubong ni tatang. Iso akasta ka. Amangan wa dapay kwartayo amabalin amabulod anti Marta. Pangala ako maangay iti kwarta katawan mo't pensyon ko. An-anwam ti kwarta aya. Ay kwa ante, mausar kumano ipatarimaan mi ti bubong ti balay apag nanaadan ni tatang. Apay ngamin ang masapul nga aggastos kayo.
at damot nila kay mo. Kat, libre nga rod man ti serbisyo ti asawa. No kasta, kayat mo apurdiyaan pailaang ni Arlen ti asawa. At least ni Arlene taada trabaho na. Kanawan pa'y anak na, ta saan damot ang nagkasar iti nobyo na. Oray awan pa'y bukod a pamilya ti kapsat mo. Pagrebengam latta ti tumulong kas anak. Anya? Oray anya pa'y ti estado yu iti biyag. Pag tinulungan yu latta. Saan ang nasaya at nga agpinatudon kayo? Di ka agbalin nga imot. Saan ang nasaya at nga ipasam iti kabsat mo? Ti responsibilidad mo kuma akabsat na. Kasar darlin kan Jake ita bakit? Di ka mapanaya. Masadutak amapan. Ay nawaw, apay kumakit, kabsat mo na jay. Anya ko maitano kabsat ko? Talo atawanan tinapalabas, sipod nagapa kayo. Di mo kayat na maurnos ti parikot iti nagbaatan niya? Di uray saanan ang maurnos, awan na sakit abakrang ko. Anya kalakit di mo tan bakit? Ay, di kagsawa kaslaan mong ti amin si Kanilson. Jakbat makita ni Karen. Saan ka no nga imay kung na ti manugang ka o kabagays? Ay nawaw, apay kanumot. Wala, taada saan da nagkinaawatan kan Arlen iday. Ay nakabagis, nabayagan day jaya. No saan nakngagbid daw, talo atawanan tinapalabas. Talo atawanan tinapalabas nga maging gaita saan pa'y anaurnaos. Ni Karen mat ngamin numaminsan, saan ang makaawa-awat. Day tamat ti kayat kan kuana. Noan niya ti amuna, ipilit namit nga iso ti husto. Naku nampay kabagays. Di na mo atulungan ti kabsat na. Gaputaan da kwartan ni Arlen na kabsat na. Isumutan tinamnamaan na. Agnaid kayon dito'y balay, tatang. Ay nawaw, apay ko makatadamot balay ko apag naidak. Awan nga rod kadwayo ijay. Kabalak mo't nga oray ag may saak laeng. May mayat lataan no dito'y balay ti pagnaidan nyo. Tapno maasikaso kayo madlaang. Nakababain mo't akin nila kay mau. Katno nila kay ko tinangibaga nga agnaid kayo dito'y balay, tatang. Aya, Wen, tapno adda ka no kadwami. Sana ka komportable dito. May mayat dito'y tatang. Nalawat ti arubayan. No kayat yu, di mulaan yu itinatnateng, tapno addamot liwliwayo. Sa tino tinangipanan nyo ka nagitigamit siya, tatang? Iti ayan ni Arlene. Ijay, ti pagnaadan niya? Uy, nanakaw. Ay kat, nasaya at ano ijay ti pagnaadan nyo, tatang? Masapol ang maripirmanan ti old house yo. Wanya raw. Ano, muntan ti dadaal na. Tulungan kayon, tatang. Adan samot trabaho. Nalpasan, tatang. Half day lang ti trabaho kita. Alaman nga raw, Nelson. Tulungan nakman. Itayan mo't gayam ni Arlene ti pagnadan ni tatang. Ay, kat nasaya at tapno mapadasan mo't ni Arlene. Tapno addamot sirbina Ay nawaw, apayakas tamanan bakit? Mano atawan na iji abroad. Mano atawan adina na asikaso ni tatang. Panawan mo't tapno bumawi. Nagsasao ka, kasla narigatan kalaunay. Napigsamot ni tatang, amuna ter aramiden na. Sinumbraan man ngamin ti istoryam. Ay nawaw, pudno mo't ti ibagbagak. Mano atawan asyak tinangas asikaso ka ni tatang. Di kag sa wakas taamok asaan ka anarigatan ken tatang. Takas na ko nakita yun, napigsapay ni tatang. Amuna ter aramiden na. Umay kayon, tatang, tamangan tayon. Ha? Mangan tayon kunak. Nilakay mo nga'y. Nagrubwaten
Alas 6 iti agsapat ti duty na. Kastaya. Umuna kalatta namangan. Ay nawaw, alas 8 iti agsapat tatang. Alas 10 wano, alas 11 kuma. Nasa pala una iti alas 8. Tatang, no kayat nyo pa iti agbyag iti napaot, mangan kayon. Sa anak ana irwam, amasapa ti pandangan kao. Kun sa anak ana irwam, amay lutuan. Ne, apay, saan na kayo nga sa asikaswan ni Manang Karen? Sagpaminsan lang, may Kunak tupay ka. Ngam no umawag kanya. Kaya po, kasla na gado ti sakripisyo na para kada kayo. Napanak di tabalay ni tatang yu itay. Kat awan gayam man dita. Iti ayan mo't gayam ni Arlen ti pagnanaadan na. Rombang laang tapno addamot serbina nga anak, ante. Ay nawaw, apay akastamutan Karen. Tapno pagserbyan namat ni tatang Manu atawan met asyak tinangas asikaso ka ni tatang. Isu nga isumot ten ita. Saan mo't anarigat nga asikaswan ni tatang yukot? Ay basta. Husto laang anapan ni tatang ijay tapno mapadasan met ni Arlene. Ay nabalasang ko. Saan man anasaya at ti kapanunutan na kasta. Di uray pa agnaad ni tatang ijay aging gattong palbiag na. Pag tinulungan nyo nga asikaswan ti amayo Ay nalpasa kun ante. Ni Arlene metten di mo ipaidam ti tulong mo kaanakan. Saan anasaya at ti kasta agalad ti maysa nga anak. Anya ter aramidan nyo dito'y balay, tatang? umay kayo laang sarungkaran, Karen anak kao. Kat, kumusta ti biyagyo iti puder ni Arlene? Mayat matkit day. Saan dakmat abaybay anti kabsat mau? Husto tapno addamot serbi na nga anak yo, tatang. Anya, Rumbang laang nga itad na dagiti masapsapol yo, taaddakat nga rod kwartana. uray adda kwartana, ag tinulong kayo latta kuma. Isumot tan Nalpasa kon, tatang. Inaramid kon ti responsibilidad ko kada kayo. Anya, Anya ti masapol mo? No awan aramidam, mabalin ka di akadoam ni tatang Manang. Apay, sa dino ti papanan ni tatang? Agpa-check up ko ma. Ay nawaw, si kamat tan ti makaam mo. Apay asyak manen ngay ti asitgam. Itad ko matkat di ti kwarta apagpa-check up na. Idi nagabrod ka, siyak tinangas asikaso ka ni tatang. Nalpasan ti responsibilidad ko kinkwana. Wen ngam kwartak matigas gastusan nyo iti. Awanak dito'y Pilipinas, ngam mangipaw-paw itak mat iti kwarta para kini tatang. Ay basta, nalpasa kon. Si kamat tan ita, Arlene. Sige, siya kon ti makaamo kini tatang. Ngam aramidem mat atikas iti inaramid ko idi addaak ijay abroad. Mangted ka iti kwarta para kini tatang. Anya? Binulan no agpaw itak idi. Iso nga ita taaddan ni tatang iti puder ko. Binulan mat amang ted ka iti kwarta agastusan na. Ay nawaw. Pangalaak nga iti kwarta nga itad ko kat awan mo't natalgad at trabaho. ano nga min aya no kadwaam ni tatang agpa-check up, ta kwartamat ni Arlene ti gastusin niyo. Isu kumamot tan ati makaam mo. Ay nawaw, agpanunot ka man mat nga main bakit? Kaisumot dar aramida. Idi adda ni Arlene idi amron. Sikang agpaisaw tinangas si kaso ka ni tatang. Ngam binulan mo't nga agpawit ni Arlene. Na, No ti kayat mo kat aramidin na ti kas itinaramid mo para kan tatang ide. Inaramid naman ti rumbang babaan ti panagpawit na ti kwarta. Sikapay nga rod tinangiruror iti kwarta agastusan ni tatang. awan nga rod kwarta kay naapaw. Amumot gayam nga awan kwarta. Analang mo't di kadwam ni tatang agpa-check up. Saan mo't komplikado na ichay? Kan isulang mo't ti maitulong mo, tawan mo't kwartam. Alawanan. Kadwa ko ni tatang agpa-check up tapno awanan ti ado asa uyaw. O, kasta, no awan maitulong mo a kwarta, bumawi ka iti sabali awagas, kasta ti may parbeng aramidem, kas anak ken kapsat. Kumusta ti check up ni tatang? Anya ti imbaga ti doktor? Normal kanumat dagiti laboratory test na nga masapol nga obserbaran.
Awan in reseta da nga agas? Vitamins laang mat. Adda ginatang yaw? Wen, adda. Kaano man ang ti-check up na ngay manang? Ay kat no maibos ti vitamins na ah. After 2 weeks ka no manon, tapno makasigurado tayo. Sige. No busy ka, syakto manon ti mangkadwa ka ni tatang. Agyaman ak manang. Kasta ti kayat ko. Tulungan na ta saan ko ang maaramid amin. Ay, nawaw! No para itinaganak tayo, rumbang nalaang apagtitinulungan tayo. Nang runa kadagiti agkakabsat, saan tayo nga agpipin na tudo. Baknang kaman kan saan, aramidam ti kabaalam, tapno tumulong kadagiti naganak kanyam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaamo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Ay nawaw, nagadumutan ay tanga adubaw, Marjorie anak kaw. Iparaman ko ken ni Nunoy tatang. Anyat ko nam. Iparaman ko ken Nunoy akalugaran tayo kunak. Ay nawaw, agraraman ka mag. Adanobya ni Nunaw, isan ka day. Anya ko maitano adanubya na. Iti anya agapaw nga ikamit adubaw. Anyan tulangan, ti panunutan na iti tattao ken ka. Adanubya na kunayo nga maawan mo't makitak nga iyawid na dita balayda. Tida magkukit OFW tinobya na. Saan mo't siguro adakas ti mangibingay iti grasya anaawat tayo. Diyak amo ken ka. Nagadulakit din nga amaw. Mabit lang, umayon. Naimbag amalamyo na na Flora. Si kamot gaya Marjorie ako. Ada ka din ni Nonoy nana. Adda iti silid na. Adda ka di masapul mo iti anak ko. Isu ti gagarak nana. Kayat ko ang makita kan makasarita ti anak yaw. Ala, mabiit lang nga road tayo ba? Numalpas ti kontratam, di mon irinrinyo, ay mi. Apay ko maakat kayat ko ti makaurnong. Saan mon nga irinyo tagkasartan? Siya kon tagtrabaho para ti pamilyata. Makitan to sayang mat no saan ko nga irinyo. Nasingpat dagiti amo. Saan ka kadi anabannog? No para iti arapaap ko, ano sak Ala, adagan ka dayta. Nonya ti planom, anu saklatan ti aguray. Agyaman ak unay nunoy. Sige, agpakada akon tagtrabaho kami manan. Agan annad ka kanayon dita ha. I love you. Lunoy! Lunoy! Apay ka dinanang. Adda bisita manak ko. Sino ti bisitak nanang? Ni Marjorie akaruba tayo. Kaya't nakakano ang makasarita. Ay nawaw. Anyaman nga tanti bagarita babae. Rumor ka, tasika ti makisarita kenkwana anak ko. Anya ti masapol mo, Marjorie. Para kang ka. Ay nawaw. Anya dayta? Adobo para kang ka. Pasensya kan ngam saan ko nga awatan dayta. Ne, apay ngay. Sayang mo't no di mo gayam kayat. Amang ano niya pa ti panunutan tinobyak. Di ka madanagan, ta saan namat amaamuan no di mo ibaga kang kuana. Saan nakakasi ti pampanunutan? Loyal aki tinobya kanya. Amok mat dayta.
Diyak kayat ti agarami ti tiba nagapagsakitan tinakam na. Isa pasensyakan. Para si dalaang mo't. Maudi ko maritan. Sana may parbang ti kastangar aramidam. Ang mga niya pa ti panunutan na iti kalugaran tayo no makita da nga umay ka di ti balay. Anya timbaga na ken ka anak ko. Adda adubo nga itid na ko ma. Ngayon saan ko nga inawat na nang. Amangan no agsakit tinakam na ket guraan na ka. May mayatan ti kasjay tapno sa anamang namnama kanyak. Ken tapno amuna ti paglugaran na. Sa bagay, adda punto man ako. Nang runa ket addametten ni Aymi anubiam. Nakunayo pa nanang. No umay manan. Ibagayo asardingan na kon. Diyak kayat ti gulo na nang. No kasta ti kayat mo, kasta nga rod ti aramida kanak ko. Adyamara ko na nanang. Aywan gayam, kumusta metten ni Aymi ijay abroad? Nasayat ka no, mate. Kaano nga'y nga agawid? Awan pa'y na ibagana, nanang. Anusan tayo nga urayan, ah. Nagkarimot kat di nga agpasyar diti lugar tayo no agbakasyon diti Pilipinas. Kay, andya nga ay, saan naman lang ay nawat ti sida nga itid mo kuma? Saan nga rod tatang? Nagado a single dita. Ni Nonoy pa'y lang amin nga danobya natin agusto am. Ay nawaw. Iso nga rod mat ti kursonadak tatang. Di ka man nag-aramay. Anyat amuyong ay. Ang mga no napimpintasak ng itinobya na. Oray pa'y napintas ka no saan asikati kayat na awan maramidam. Adda pa'y tatang. Jak amukan ka. No kasta, nagbakasyon ka gayam? Wan, agpasyarak ko madita lugar yung. Aywan, kaya't na ka makita ni nanang. Sabaten naktungarot ijay terminal Mabalin lang tamad. I-text mo lang nun nga oras nga da ka ijay tapno amukmat. Wan, agtek sakto kan ka. Ayun gayam. Anya nga iti kayat ni nanang mo apasarabo, ta iso ti gatangat. Kung pormilatan, saan mo't na napili ni nanang? Noan niya ti adda, isulatan na. Kasanungay no di na magustuhan ti gatangat. Ay nawaw, sigurado ang magustuhan na oray anya pa reta. Langro na pa, no naggapoy ti manugang na tubi. Masapol ngagdalos tayo nanang. Ay nawaw, anya ti okasyon aya. Awan mo't kat di, ngam adag pasyar dito balay. Asino mo't ngay? Ti manugang yu tubi. No kasta, nagawid ni Ayme. Wala nang, kayat na ti agpasyar dito lugar tayo. Ay nawaw, apay adi mo imbagbagaan na sapsapa. Kay bagbaga na lang kanyak nanang. Jak tupay ammo nga dagaya man dito Pilipinas. Ay nawaw, masapol nga agpasalunak nga rod Nakababain mo't kenkwana, no kastoy ti itsurak amadanunan na. Nina na nga talaga. Napintas kayo lat tamad nga urisan kayo nga agpasalon. Di nakman bulaan si Kanunoy. Nakita yu di babae akadwa ni Nunoy, tatang. Why? Apay ka day? Iso siguro day jay tinobya na. Ay nawaw. Apay asak ti pagsalud-sudam. Ada ko matiamok di tangay. Ninunoy ti kasaritam No day jay man tinobya na. Exotic beauty magayam ti kayat na. Exotic beauty man nga bagbagam. Kay sumat tatang. Kuna man no nakita yu ti babae nga inyawid na. Napintas ba ti babae ang nakita kakadwa na? Jay pandak, tatang. Agpada kayo laeng, mate. Sana. Di nak ikumpara kang kwa na. Tasabali matipintas ko, tatang. Nagapuan nyo na Flora. Iti ayan ti kumarek, at dala na pan ko intulod. Adda ibagam. Adda nakita ka babae di balayo na. Asino day jay? Ni Aymi day chay na kong. Iso day jay tinobya ni Nonoy, nana? Isong agpaisaw. Adda ka di parikaot. Exotic beauty gayam ti kayat ni Nonoy, nana. Exotic beauty. Kaumat, nana. Napintas mo't ni Aymi
At daya imbagak apangit nana. Napintas mo. Exotic beauty ako nada. Apay nga rod akas tate katawam. Kaslaad da kayat mo asawang. Awan mo kidya nana. Naragsakak laang. Di yung amin ikan itidakas akay papananti pa nagkatawak Anyat kayat asawan ti exotic beauty ay anunoy. Exotic beauty. Wen, Nakangaganyo mo, iti dayta sa una nang. ni Marjorie exotic beauty kanu ni Aimee. Idi kwan sa bali ti katawan na. Anya? No siyak anakangag kat kasla uyawon na mo tinubyam. Uys, kontrolan niyo ti boses yun nang. Ada ni Aimee iti kusina. Madama ti panagluto na. Amangan numangag na kat masaktan tirik na na. Nakaluto ako, Nonoy. Umay kayong tamangan tayon. Wen, umayin! Oh, nangagimat siguro da dyan nang. Mangan tayo pa eh. Di yun dakdakamadan da ita exotic beauty. Nagawin magaya man tinobya mga exotic beauty. Apay akas ta ti katawam. Iti kasta tono ti boses mo. Amuklatan nga da sa bali akayat mo asawan. Asano mo ngamin? Di mo imbagbaga nga exotic beauty gayam ti kayat mo. No imbagam anasapsapa, saan ko maanasayang ti oras ko kang ka? Oray anya pa iti ibagbagam. Ni Aimee ti kapipintasan iti imatang ko. Kan kasano ko manasayang ti oras mo kanyak. Saan nagpat nagdaton kan ka? Maawatak mo kide, no apay ang mahilig kayo iti exotic beauty ako nada. Mga asim, tadi mo dadaulan ti aldaw ka. Ay no, wow, ibagbagak lang ti pudnuan niya. Di ka sumardag. Kayat mo ti apa, ha? Maminsan pa yakas ta ti bagam kanyak, makaraman ka talaga. Anya? Kalpasan ti mano atawan na panaguray ko. Naikalay sa kamutlangan, Aimee. Agyaman nagtana oray nak, Nonoy. Huston ti abroad, ha? Sakmot ton ti agtrabaho ita. Wen, iso tinagtulagan ta. Saan ka di? Congratulations ka na kayo adwa. Nunoy, Aimee. Agyaman ka milaw na nanang. Anya ti kayat yu amerienda. Saan kami pa'y amabisin, Nanang? Into madamdama manan ananang. Sigurado kayo kaday. Uwan nanang. Ibagamin to numabisin kami. Malangarod, agsubliak iti ayan da abalayan sisil. Payapayan naklaang no adda ka sa pulan niyaw, Imbag pa di exotic beauty ibagbagam inkasardan. Ay no, wow, anya ko maita kanyak tatang. Di ka umapal. Awan makagapaw tapno umapalak anya. Amaw ka nasakit lat ta tinagamaw. Ta sa balit inkasar ti lalaki a korsonadam. Awan bibiyang ko kadagita at tao tatang. Nasakitan niya. Saan ngamin anasaya at uyawam ti itsura ti para matao? Amuyo ti kayat asawan ti exotic beauty tatang. Saan apa naguyaw daydian niya? Saan na panaguyaw ko nam? Ngam no agsasao ka edi kat kaslakat katawaam tinobyan ni Nunawi. No apay ngamin nga isubliyo dayta kat napalabas meten dayta tatang. Si kamot gayam ti mga awawir iti apu ka kapsat. Wala tabi si dananang kentatang na. Karupro pala unay ni Nuno ti putot na. Saan mailiba, kabsat? Ay nasakbet nga ta. Kaano mo't nga ta amaadaanak iti apaw. Ibagam kin ni Marjorie tamaki asawa mo taon, kabsat. Gasat nan samot ti agbaak. Awan mutan ti mailawan. Nagado akalugaran tayo. Jak man amo iti anak kaw kapsat. Jak amaw non nyaman ti plano na iti biyag na. Kumusta ti lakad mo ay may bakit? Nasaya at matlakay.
Iparenovate ko nga rodan ti sari-sari store ni Nanang no kargaan nyo manan. Un man lakay, isupay mat ano at dagumatang. Wala. Tapno dapat lang pakakumikuman nyo kan Nanang. Un nga rod, masiksikuran ngagtugtugaw laang dito'y balay. Saan ka anairwam? So akasta, bakit? Ayun gayam, ex mo day di ang Marjorie, saan ka di? Ay, sana. Kursonadak lang idi. Ngam sana ka nagdaton ken ko na. Apay ana saludsud mo. Un tanaran na ak ijay paradaan itay. Kat from head to toe, ti panangkita na kanya. Ay, umapal lang siguro ken ka. Ngamin, sikatin kalaysap. Kunamlan asino mo't akapipintasan. Ay nawaw. Asinaw tinapintas. Dayjay nga ay mi Apay manan ni ay may. Naranaak ije paradaan itay. Kitay na. Jack magustuhan di kas di pa nagruprupan na tatang. Apal mo kit di ana ita. Ay nawaw. Dayjay nga exotic beauty ti apalak. Saan apolos tatang? Already maklunan. Amuklatan. Makiasawa ka kit di mo tayo. Tapno sana dita biyag ti karo ba ti bambantayam. No exotic mo lang ti kinapintas. Wano kinagwapo da. Uray saan ang tatang? Anya. Danunoy ti limabas. Makimisa man siguro dagityayan. Ay, sana masapulong ibagayaw. Tanakitak ida, tatang. Kahit apay nga raw nakastatiksuraam. Naliday ka may. Ay, kaano mo nga tatatang? Ti anya. Kaano mo nga ta mabirukak ti lalaki akas kin ni Nunoy? Kasano ko mga damailawaan ken ka. Kat nakauyaw kamot nga may. Saan mo tatang? Ay, di ka man nagkalintigan. Exotic beauty kung kunam iti asawa ni Nunoy iday. Positibo mat ti kayat na asawan ti exotic beauty. Kumaang madimot ti tono ti boses mo. Agkatawa ka pa itunggal ibagam ti exotic beauty. Nga manyaga ita. Kada kayo sika ti awan pa'y asawa na. Napalabasan day tatang. Naamiris mo mat siguro ti bidot mo anya. Naglawag aday ta nga ugalim ti may sa makagapaw no apay asaan ang nagdaton ni Nunoy ken ka iday. Amok day tan tatang. Agbalbaliw ka nga minay na nakaw. Agsingsingput ka. Tabarang adda pa'y mailawan ken ka. Ay, nawaw! Di mo uyawan ti pisikal alanga ti padam a tao. Di ka mangibalikas iti dakas asao. Aramidam no anya ti umno. Iti kasta, awan to ti pagbabawyam inton dumtang ti maudi nga aldaw. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to'y YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Kumusta kayo kan tatang di tananang? Nasaya at latabot anak ko. Da kayo nga'y, kumusta dagiti appaw? Nasaya damat nanang. Kano nga'y ngagpasyar kayo ditaw? Kinapudno na planok ti agawid dita. Kano? Intun umayabulan nanang. Ipadas ko man mo't agbiro kiti balitok dita. Ay nawaw. Awan balitok ditaw yan akaw. Ipadas ko lata.
Adda nga min nabuyak kay. Anya ti amo tayo nga eh. Ang mga no agswerte akmat. Nangina ti balito kita nanang. No adda balitok ditaw, ang mga no idi pa'y anaibaws. Ang mumot na kiti tattao ditaw, alistuda no pagkwartaan ti saritaan. Basta. Agawid ak to di tananang. Ang mga no adda dita ti solusyon ti parikot me iti kwarta. Na, kalkalpas mula ang anangan, ngem agil ilad kakit din dita. Di nakdistrubwen tanda pampanunutak bakit. Ay nawaw, alas 8 iti agsapa, Rodelio. Di kag trabaho aya. Saan nakasapulan bakit? Iti anya aga po adi kag trabaho. Adda sa bali a planok. Anya, Nangina ti balito kita. Iso nga agawid ak pa iti lugar danarang kantatang. ay nawaw, agpanunot ka man anaimbag, Rodelio. Ipadas ko man mat agbirok iti balitok. Ang mga no daytoyen ti bumaknangan tayo. Agtrabaho ka kitdi, saan aday tabalitok ti adda iti panunot mo? Ay, hindi kag sasawi ti kasta. Tano agbaligi ak iti planok. May ranod kan tumot lang. Anya ti kunam bakit? Agawid ni Rodilio? Unlakay, imawag itay bigat. Apay ka na nga agawid. Agbirok kano iti balitok dito'y lugar tayo. Amangan kanuno dito iti ayan ti solusyon ti parikot da iti kwarta. Anya? Ada ayamot balitok di tawi. Jakman amo iti daydi aputot mo. Ang mga nagbambandog tulaan. Si kanto ti makisarita ken kuana lakay. Wen ano dumngag. Impadas da pariguryo tinagbirok iti napalabas atawan. Awan mo't naalada nga ore may sagramol ako mano isaw. Istoryaem to iti putot mo tapno amuna. Ay nawaw, bulbulong manahin bakit? Ano san tayo ata isulaang matyada? Di mo mat ngamin kayat ti agtrabaho. Di ka makaaw-awat mo. At nga ron isagsaganaak. Anya maninday ta nga isagsaganaam. Ay nawaw, imbagak mo't kan katiplanok. Ti planom nga agbirok iti balitok. Wana, anyat amungay. Ang mga nagsurti akmat. Akas karag iti mabuybuyak iti Facebook. Awan lat amok di ta, Rodelio. Mapan ka man ket ni ti store ni Sita. Umutang kay tinaimas asidan tayo. At dapay utang tayo asaan anabayadan. Bayanak to no bumakna nga. Sikakit di mo't. Ay saanan, nakababain mo't iti kumarik. Na, mapan kakit din. Siyak ti makaamong agbayad ko nagtumay. Saan mo pa'y asigurado no adda balitok ijay? Ngam kastamat ti panagsasaong. Patyen na ka di bakit? Iti saan nga agbayag? Baknangak taon. Hay, saan asyak ti ibaon mo? No kayat mo ti umutang, sikat ti mapan. Umutang akman, Marisita. Pasensya ka, ngam sa anak pa nga agpautang ita, Rodilio. Ay nawaw, may 1 kilo ababoy lang at utangak. Sa anak pa nga agpautang, tawanan igatang ko itilakok no mautang amin. Di ka madanagan, tagbayad ak tumot lang. No anya ti imbagak, iso ti masurot. No, di mon samot amaw, adandani akon bumaknang. Anya? Di ka madanagan, saan ka apilitan, no? Di mo kaya't kagpautang. Naa, Ngam, dahil iti tantanam. No siyak di bumaknang, huyo kan tumot kanyak. Ado ti balitok me, di mon samot amaw, ha? apay nga rod nga umutang ka no adu magayam ti balitok yaw. No siyak ti bumaknang, sa anak to agumatang dito istor mo, oray puputam. Ay nawaw, saan man asyak ti butbut ngam si ka, Rodilio? No saan ka agumatang, pumanaw kay ti sangwanak. Anya nga'y, pinautangan na ka. Nakaimot-mot na dya kumarim. Ibagbagak to mga minkan ka. Mabusorak iti da dya sita. Apay ngamin nga ipilit mo ti umutang. Katawan nga ruda ti maipautang na. Di mo nakita aya, abas sit ti na i-display iti istor na. Bayadak to kunakmat. Ay nawaw, di mo ipilit ti kayat mo. Irespeto mo ti desisyon ti padam a tao.
No siyak ti bumaknang. Saan kun matapagan ano ti gumatang itistor na. Di ka agsao akas na. Ta saan mo't asigurado ta planom. Ang amok adakkel ti posibilidad na nga agbaligyak. Urayan nyo lang. Agburay kayo, minda. Narigat ti kasta, Rodelio. Kaslag bilbilang kan itipi kasaan pa'y anapesaan. Talaga ka di nga ipilit mo ti agawit, ha? Agawid na, takayat ko mati bumaknang. Imbes nga agtrabaho ka kitdi. Ay nawaw, kanayon lagan akong traum ti planok. Suportaran na kadimot Win ata no agsasao ka, kat kasla sigurado nga adda balitok ijay. Adakin ka no, dinakpat yan. Sayang laeng ti trabaho no panawam. Manulang mati sweldo mi ijay. Kat no above minimum matisweldo yo. Above minimum ngamit ti kinangato ti magatang. Saan nga umanay na dya pagbiyagan tayo? At least, sigurado nga da sweldom. Di mo man kamin kontraan ti planok, minda. Kasanong agbaligit ano kasta ka mo? Hay, makaamu ka. Awan mo't denggam asao. Nakababain lang ang kadagiti kalugaran tayo dagiti isaw-sawang mo. No siyak ti bumaknang kung kunam kiden. Sa dino ti papanan nila kay mo, Mariminda. Agawid ka no ijay lugar da, mare. Kasanungay ti trabaho na. Pinanawan na tagbiro ka no iti balitok ijay lugar da. Anya? Day tangamin tinabuyan na kat. Kayat namat nga aramidon. Dayta di ibagbaga na abalitok. Wen, mare. Adda ka no aya ti balitok yu, Mare. Saan nga amo nila kay ko tilawlawatan na, mare? No adda balitok me, ay kat saan kami kuman nga grigrigat ita? Ti balitok lang, iti panunot na, ti palpalastog na. Advance magayam nila kay mo. Ay, naku nampay, mare. No agsasao, kat kasla sigurado nga adda mabirukan na abalitok ijay. Narigat ti kasta, Mare. Kasla agbilbilang iti piyok, asaan pa'y anapasaan. Ay, kastamot lang ang timbagakan ko, ana. Ngam ipilit na ti kayat na. Nanang, rugya ko ninton bigat ti planok. Ay kat kasaritan pa'y ni tatang mo, ano anya ti maibagana. Ay nawaw, apay lang. Amok ti raramida kanya. Awan nga rod balitok dito, uy. Adda nanang, da kayo kidimot. Ay naanak ko, sayang lang ti trabaho maapinanawam. Nangina ti balitok ita nanang. Oray pa'y nangina no awan mo't mabirukam. Sayang lang ti bannog mo. Sigurado kasaan na masayang ti bannog ko. Agtalik kayo kadikanyak. Amok ti raramidag. Ay nawaw. Dayto yan ti bumaknanga ko naktumay. Saan analakat ti kasta plano Rodelio anak kao? Di yun nakita ti gamit ngayon sangput ko ay atatang. Nakita, kas ko na ni nanang mau, awan balitok ditoy. At datatang, impadas na tatamguryo tinagbirok hindi napalabas at awan. Nga maawan na pulos nakita na. Ang mga nukamaling amin ti proseso, ngayon naramid na. Sayang lang ti pannog mo, no ipilit mo nga ramidan ti plano, manakaw. Amo ka sana masayang tatang. Apay, anatangkan ti ulam. Diyak maawatan, no apay akontrahan nyo ngamin ti plano. Di milang kayat na masayang ti pannog mo. Ang no kayat mo apadasan, sige lang, tapno mapnik ka. Ni Rodelio nga ay. Anday jay karayaan baka Anya. binaybay akon. Tama nga no ibaga naman na kung kontraan tayo ti plano na. No adda balitok ijay. Adda kumanaala dagiti kalugaran tayo iday. Dahita nga raw ti saan na apampanunutan. Ay, narigat nga agpaisutag sasaw. Amangan kit dinuguraan na ta. Kano sa bali tirik na iti imbagakken kwa na. Agulimag talat tangaruden lakay. Winin may anta nga aramiden na ti kayat na. Tapno awan mo ti maibagbaga nakadata adadakkel na.
Kain tapno mapanagnikan na apod no ti may bagbagaken kwa na. Agkape ka pa, Rodelio. Agyaman nanang. Kat at na nakita mo no nabiro ka mabalitaw, Awan pa nga ron. makalawas mo matan ijay karayan. Saan pa siguro nga itatial daw ko nanang. Na, Ipatas ko manan inton bigat. ay nawaw, saan ka pa'y anabanaw? Kaya't ko mati makaigami ti balitok. Kaya't ko ti bumaknang. No nagtrabaho ka kit di ko ma, di adda ko makwartam. Nalaklaka ti bumaknang no adda balitok nanang. Saan pa'y anagawid nila kay mo, Mariminda? Saan pa'y nga rod, mare? Ay nawaw, nabayag matan iti lugar dagiti dadakkel na. Talo abulan na ijayan, mare. Awan pa'y nabirukan na abalitok aya. Apay asaan pa'y nga agawid ngay? Yakam mo, mare. Ay nawaw, saan nga imawawag kang ka? Imawag, ngam di namat imbaga no kumusta tilakad na ijay. Amangan mo no adumatan ti inurnong na abalitok ijay. Naimbag ano adda balitok mare. Kasanungay nubannog na laang gayam tinaurnong na. Mano abulan nga berberok kay ti balitok. Nga maging gayta awan latamay. Sayang ti panog ko ratang. Ada ngamin nabuyak iti Facebook at ado abalitok ti nabirukan da. Amang ano saan mo da dita oy. Diyan ka mo ratang. Ay nga rodan ti plano mita. Mabainak mo't nga gawid datang. Ay nawaw. Anya ko ba ti pagbainam? Una ta impampanakil ko abumaknangak. Tagayam. Awan maalak abalitok ditoy. Apay nga main nga inununaam. Tiamok agad ado ditoy tatang. Inton sumarunaw. Sana masapol nga waragawag mo ti planaw. Nakababain tagpakita ka dakwana tatang. Awan mo't nga ron pagtrabahwam ni taoy. Garden laang tamumi at trabaho. Ang di mo mo't kayat kag garden. No sakti si ka. Agsublikan iti sigod na pagtrabahwam. Ay, agim impake ka mo gaya manak ka. Agawid ako nanang. Naimbag man ta na panunot mo ti agawaid. Awan mo't gayam balitok ditoy. Di mo't imbagami kan tatang mo, nga awan balitok ditaw. Ipili mo lang amin ti kaya mo. Sayang lang tal daw ko ditoy nanang. At least, napanaknakam apod no ti bagbagami kan itatang mo. No dimngag ako makarakayaw. Saan ko manasayang ti oras ko? Anya ngayon ti bagak ka dagiti kalugaran may. Sapay inis istoryak abumakna nga kon. Ay, awanan Imbabain mo lang ti bagay. Nadala pagtrabahwak dito eh. Saan ako nga agawid di dyan? Magawid ka kidain. Kasi mo't ti pamilyam a pinanawam. Narigat ti biyagi dyan bakit? Kat ayan nga iti balitok nga ipanpanakil mo. Awan nga ron. Ay nawaw, api nga awan. Awan mo't kayam balitok ki dyan. Anya nga iti panunutan dagiti kaaruba tayo no kastalaang. Anya nga ron ti maramida kat awan nga ron. Tijak ngamin kayat kan ka kat ipalastog mo adagos. Saan mo pa'y nga inaramid ngam no agsasao ka kasla sigurado kan. Tulungan nakman kit de. Tapno sa anak amay babain. No agsaludsud da. Ibagam sa anak anatuloy iti ayandananang kantatang. Ibagam nga da sa bali anapanak. Kat no amuda nga iti ayandanan ng kantatang tinapanam. Ha? No siyak ti bumaknang kung kunampay kadakwada. O, anya nga ita. Saan ka mat nga rod abim maknang? Ay, nakababain kalaunay, Rodelio. Nagawid mo gaya man nila kay mo, Maray. Wen mare, idi pa'y may sangal daw. Mas daawak laang. Tasabali mat tinagnaan na itay bigat. Aya, Wen Maray, saan matan nga iti sangwanan ti istor ko tinagnaan na. mabain siguro kan ka, mare. Ay nawaw, apay mat Maray. Wen tawan mo't nayawid na abalitok. Kunak man no ado ti balitok da Maray. No siyak ti bumaknang kung kunana kanyak idikat. Nagpatinggalaang iti sa umare. Uray may sa agramo, awan apulos inyawid na. Anya?
Iso nga itakit mababain ka dagiti kalugaran tayo. Natangken tumak ngamin ti ulo na. Ay nawaw. Kasta una tibain ko ka nagiti katrabahwak pa kay. Ano sama? Ang angawandak pa yan. Ay nawaw, basol mo matlaang no apay nga ang angawanda ka. Si kantumot ngamin. Awan na igamam a kwarta ngam nagadun nga ibagbagam. Makababain launay. Ano sam, ta si kamat laang tinangaramid iti pakaibabainam. Anya nga tana agabrudak langan. Nagplano ka manin nga agabroad. Inton ko nagadumanin nga istoryam. Saanan bakit? Agul uli makakong tapno saanak ang mapabainan. No awan ngamin agsaludsod, agtal na kalatan. Di ka agbalin aparamag. Di mo ipalastog ti may sa abanag asaan pa'y matasigurado. Tanarigat no umununa ti sao. Naawatam, Rodelio? Uwan, bakit? Ay nawaw. Di ka agsao akasla sigurado ka iti amin. Di mo ipasindayag ti maipapan inton bigat. Ta di mo ammo no anya ti sumaruno ang mapasamak. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaammo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Agyamanak, time date nakmanan iti dayto a restaurant, Henry. Awanan nyaman natin ay. Maramidak basta parakin ka. Nagustom ka di, yung makan nga in-order ko. Aywan nabsugak nga rod unay. Kaano manan nga agditangay. Sikati makaammo nga mabalin ka di, ngayon ton sumarunong agdate ta, kat di mo ton itugot ti driver mo. Apay ti driver ko. Sa anak a komportable ken kwa na, Henry. Ay nawag, apay mo. Pasingpet mat ni Robert. Tunggal makitak ti panagrup-rupa na maas-asarak ken kwa na. Anya. Sino di babaya kadwayo anang restaurant, Sir Henry? Ni Tinay day jay. Tinay? Wen. Sino Tinay ti Biagyaw, sir? Ay nawaw. Apay salud-sudam mat aminan. Kaya't ko la amamon, sir. Nakitak ngamin na nasingad kayo ti tunggal maysa. Kwa. Business partner lang ni Tinay. Di mo ngamin ikan iti dakas akay papanandag iti makikita ma. Business partner. Agmanihaw kakit de. Ta agawitan. Ang mga nanyamaran ti panunutan ni mammo. Numarabyan ta nga agawin. Ang mumutan jay tao. Anya nga tano agdate tamat, honey. Anyat ko nam. Nabayagan idi naudi ang nagdate taket. Ay pasensya kan. Ang jakayat ti rumwar, honey. Ay nawaw, saan ka akasta asigod Saan ko maabig deal day ta, tani nabambanugak iti trabaho. Ang moment nga ado ti trabaho ti asawam. Agpudno ka man kanyak? Ay, mangrugi ka man akon. Ununaan kan. Awan sa bali, a babae, iti biyag ko, si Kalaeng Lilian. Sigurado ka? Ibagak ka din no sa anak asigurado. Anya ti parikot mo, Lilian, my friend.
Dakkel tinagbaliwan nila kay ko, friend. Anya? Saanen aswit ni Henry kanyak. Maikawa akit din. Ay nawaw. No kaano adadakkel ang dagiti anak yo? Dayta nga rud, friend. Sabali ti agparparik na kanyak. Anya ngay ti agparparik na ken ka. Amangan no adamanen ti babae na. Babaero nga minday jay idiket. Di na amo ti makontento iti maysa. Adda ebidensyam nga adda babae ti asawam? Awan nga rud, friend. Kasaritam ti driver yo Amangan no adda muna adi mo ammo. Ayun anya. Ni sir mo ngay. Saan pa yan nagawid, ma'am? Kat, apay anagawid ka no awan pay ni sir mo. Awan kami ti pagparadani di, ma'am. Ag-texto ka no, kalpasan ti meeting na. Agpudno ka man kanyak. Ada ka di ti babae ni sir mo. Ha? Babae ko na, ma'am. Wen, sabali nga min ti atap ko kat. Awan pa'y mat nakitak a babae na, madam. No kasta nga rod, bantayam ana imbag ni sir mo. No ada makitam kat ibagam adagos kanyak. Ket, matuloy ka di ti bakasyon a plano ta, Henry? Apay hindi na saan. Amangan no sumurot man ang ti driver mo. Kasano ang ma-enjoy ta ti bakasyon ta, no kasjay laang. Relax ka laeng. Tasak ti makamoy ti driver mi. Agrasunak nga das seminar ko. Iti kasta saan nga agdwa-dwa dagiti kabalay ko. Di, sigurado sumurot man ang ti driver mo no ibagam a seminar ti papanam. Awan pagdanakam. Taan nalakala nga kasarsarita ni Robert. Sigurado am laang, Henry. Wen kani, kas nakunak itayon. Awan rumbe nga pagdanagam. Tasak ti makamoy ti amin. Okay. Ada seminar mi di Manila inton umay alawas, honey. Anya? Ket masapol na mapanak. Paramed iti pagsayaatan ti negosyo tayo na jay. Ay nawaw, adaya imbagak adi ka mapan. Kasla alanganin kamad ngamin. Palubusan ka, ngam sumurot ti driver tayo. Isu ti agmaneho para kang ka. Uwan mabalin na tama. Siguraduam laang asiminar ti gagaram ije Manila. Uwan, anya ko mati sabali agagaraag ijay ngay. Amangan met no ada ti babae akadwam. No adaman babae akaduwag. Kat nagiti pada tayo lang ang negosyante. Kat nagiti business partners tayo. Siguraduam laang tano ada ti maduktalak. Dakes ka talaga kanyak. Uwan ka di bakit? Awan pagdanagam, tapudno ti ibagbagakan ka. Ket, awan pay ni Elma? Awan pay nga rud, friend. Ay nawaw, apay ngay nga awan pay. Nag-text mat ken kwa na. Imbagak nga agpa-home service ta ita. Amangan no pa umayin day jay. Ni Henry ngay, jak mo't nakita. Adda seminar na ije Manila, friend. Ket, napanaknakam ka di nga da babae na? Saan pay nga rud, friend? Di mo kinasarita ti driver yo? Ni Rupert. Amangan no adamot amuna, ta isuda mo ti kanayon nga agkuyog. Kinasaritak ni Robert, ngam awan kanumat tinakitan ah. Imbagam kumaa, abantayan na ti asawam. Amangan no adamotan kalukwan nga aramidan na. Iso ako nam adakkel, tinagbaliwan na. Nakitam na jay, Robert. Kanya, Sir Henry. Kunaklakit di no nakitam. Ay nawaw, andan samat kayat yung asawan, sir. Noan nyaman ti makitkitam, kabayatan ti kaandata ditoy, aguli magkalatan. Ha? Di ka gipulpulong ka ni mamaw. Tamangan no ikan namanan iti dakas akay papanan. Wan, sir. Naita, di kayat kukin ka. Nalaka ka akasarsarita. Ala, sumurot ka kanyak na agmeryanda tayo pa. Sanak pa yung mabisin, sir. Sumurot ka kit din. Naringat ti mabisinan nang runak at manunga oras pa iti biyahe tayo. Anyamatan,
Tunggal ada papanam kat kanayon asumurot dayta a driver yo. Nasingpet ni Robert. Nalaka lang akasarsarita, tinay. Wen, ngam sa anak a komportable ken kuana kunak lang aruden. Di mo lay padpadlaw amas asar kakin kuana taamangan no makadlaw mat. Anya pa'y ngay ngarot. Awan mo't maaramidak no kasta ti kayat mo, Henry. Adda tayo matan ditoy. Kasano ang ma-enjoy ko ti agbakasyon no adamot day ta alalaki, alaman? Sa bali mat ti pagturugan na. Kun saan mat nga inura sa kaduwata. Ay oray pa'y. Panagrup-rupa na pa'y laang kat kaslasaanan ang mapagtalkan, Henry. Namigat ka ka din, Robert. Nalpasan, sir. Sigurado ka kadya seminar ti gagaram dito, sir. Lay, apaya kastamot tan ti salud-sul mo. Nakitak namin na sweet kayo ti dadya atinay. Kasla adda relasyon nyo adwa. Ay nawaw, awan. Apaya pagpanunutam iti dakas ni tinay. Di mo't imagakken ka a business partner milaeng dayjay. Dito'y hotel ka diti venue ti seminaryo, sir. Wen, urayan milaeng dagiti agpaseminar. No kayat mo, mabalin mo't nga agrelax ka pa'y. O, mangtedak iti kwarta parakin ka. Ay nawaw, saanan, sir? Awatem kidin, adda bar iti asidag tayo. Saanan, sir? Amang ano mabarte ka, kat jak amo teraramidag. Alam kidin, to'y kwarta. Allowance mo, kabayatan ti kaadda tayo dito. Kumusta ti seminaryo ijay Manila, Robert? Ang mga no ada ti babae ni sir mo ijay. Awan madam. Pudno ka diti ibagbagam kanyak. Awan madam. Apay nga akas lang madanagan kalaunay. Kuang amin madam. Pangaasim ta ibagam ti pudno kanyak. Ada ti babae ni sir mo saan ka day? Kuang amin. Diyak kaya ti may ramraman iti parikotyo. Driver lang amin. Amok nga ada ti amom, ajak amo. Kasano lang no may raman ak iti parikotyo madam. No ibagam ti pudno kanyak, siguraduak asaan ka mairaman. Amok kan mariknak nga ada ti babae ni sir mo. Alay ko. Daytoy pay. Alay, danog ka na sipat mo ti pamayam. Apay ako mabil ka ngay Lilian. Kita mamat maturog ti tao. Asino daytoy a babae, ha? Ha? Nangaraam iti dayta aladawan. Saanan anapatag no asino tinangisen kanyak? Di ka ni Robert. Ay di mo iramraman ti driver tayo. Ti kayat ko amamuan itakat no asino ti babae akadwam. Babaim dayta, saan ka de? Agpalawaga ka ni. Hani tarupam, awanan ka itibain. Tapno di mo mat ko na, itad ko ti waya-wayam. Nawaya kayong agdanay ti babaem. Awan bibiyang ko kada kayo. Pangaasim, di mo ibagbaga ka na iti anak ti may papan ka ni tinay. Maamuan danto ti kalukwam, Henry. Saan mo ang mailimot ti kinababaerom kadakwada? Awanan, saan na kayat ni madam mo ang maturugak iti silid me? Apay nga na nagbabae ka, sir. Nakapimpintas ni madam. Isukat mo kit din, iti kas diya klase ti babae. Tulungan na ko Robert. Awan maramidak no may papan iti day tabanag, sir. Apay nga na babaero kayo. No, ay saan mo't Ay nawaw, babaero kayo kano kuna ni Madam Lilian. Sipod kano pa idikit, kasta kayo. Hey, nailaw anak laeng, Robert. Tiyak amo ka na kayo, sir. Nakapimpintas ti asawa yo. Ngam agbabae kayo pa lang amin. Dakos ti kasta nga ramid, sir. Oh, anya ti ibagam, Henry? Agwin naswas tinay. Ay nawaw. Apay asinamat ng ti ibagbagam. Naamiris ko, asana may parbeng ti kastoy nga aramidag. Kat, kasanuak ngay matan, Henry. Sumapol kalatan, iti lalaki ang mangipatigkin ka. Saan ang mabalin Sikat ay ayatek, Henry. Dapat tigmat ti pamilya kanyak. Tsak kaya ti maibabain gapukin ka. Ay saan? Saan ang mabalin ti kasta kapanunutam? Kalpasan ti amin? Makiwin naswas ka kanyak?
Sapay kumata maawatan nak. Nagbindutak laeng. Kayat mo ti mapabainan, ha? Kayat mo ti maipos. Adakin ka na ita. Basta siyak. Jakon kayat. Isardeng tanda ito'y akalukwan ta. Nalpasen. Nakiwin na suwasakon kanitinay. Very good, sir. Panagkunam ka day. Kat mapakawan nakpay ti asawak. Diya mo, sir. Saan kumat nga mo na niya ti aday ti panunot ni madam? Ala, lumugan kayong tagawid tayo, sir. Dumagas naman pa iti flower shop. Apay ijay, sir? Anya kumapay. Kumatangak iti sabong para kanimam mo. Mayat day ta na panunot yo, sir. Ang mga numaragsakan ni madam kada kayaw. Sapay la kumaa. Tapno mapakawan nakmatan. Nukasta, dayjay at tinay ti babae ti asawam, friend? Isu nga agpayso, friend. Dayjay pay lang mata babae? Jakam mo iti asawak. Hay, na yan. Kat, anya nga iti plano mita? Isina kunday di ababaero, friend. Anya? Ay, jak kayat ti sakit ti ulo, friend. Kasano nga ino agbalbaliw, friend? Mapakawan mo pa'y nga ta? Dayta ti alanganan ang mapasamak, friend. Makauma ti maadaan iti asawa a babaero. Sa bagay, kabaalam mo ti agbyag nga ore awan ni Henry? Wan adamot bukod ko akwartaket. Anya ti aramidam dito'y silid ko? Ada ka gaya man, honey. Sabong parakin ka. Dinakman awagan iti hani. Sorry nga minen Sapay la kumata mapakawan nakmatan. Di mo namnamaan ang mapakawan ka pa Awanan ka itibain. Nailaw anak laeng. Ti ibagam kit di, agpada kayo agatol. Desisyon mo ti makirelasyon iti dayja a babae. Itataintad kun ti wayawayam, agsubli ka payla ang kanya. Si Kati ay ayatag. Ay, agtal na ka man. Mapankakit di iti silid mo. Di mo urayan ang maasarak kang ka. Tama nga noan niya pa iti maaramid ko kang ka. Jak amo no niya ti aramidag. Tapno mapakawan nak ti asawak. Irespeto mo niya ti desisyon na, sir. Kasarulangan. No adda maam-am mo na kat isukat na. Ay nawaw, nasingpat mat ni madam. Panagkunak, di na maaramid ti kasi ti pampanunutan niyo, sir. Madanagan aklaunay, Robert. Apaya madanagan kayo. Kat da kayo mat tinagaramid iti kalukwan, sir. Amok mat na ita. Babayro kay tumot kami, sir. Nagbalbaliwak mo din. Sana na maulit na chay. Very good manan no nagbalbaliw kayo, sir. Urayan nyo latan, no kaano mapakawan na kayo ni madam. Anya pa'y nga ron ti maramidak ngay. Awan nga min tinasayat nga idan ti kinababaero, sir. Pakaisagmakan lang dayta. Ay, nawaw! Di tay kanunungan ti kamali nga aramid. Laglagi pan tayo at ti panangibaga iti pudno kat makatulong iti panagbalbaliw ti pada tayo a tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawa!
Apay anala daw ka nga imay si kaid na, itay pa nga ururayan ka. Ay kwa, pasensyakan ka sinsin. Di magasak pa'y ngamin, iti ayan ni Nana Selma. Ay nawaw, itangal daw tinagtulagan ta. Apay anapan ka pay lang ijay. Di ka madanagan, takontrata mo, ti panagdalos ko iti arubayan nyo, kasinsin. Di oray ag-overtime tap numalpas ko adagos. Sigurad mo mla ang amalpas ti panagdalos mo itangal daw. Tapno saan nakababain ka dagiti bisita mi. Wen kasinsin, siyak ti makamo. Adalakad ko ita, amumutan ti rumbang aramidem. Wen kasinsin, kabisado kong dayta. Agrubata nga ruden. Siguradwam anadalos ti balay amadanunak. Nirika nga Awan pa'y ti kasinsin ko, Manong. Dahita ka dila ang timparamid na kin ka? Wen, Manong, urayak la ang titangdan ko. Ay nawaw, di na pa'y inted titangdan mo? Saan pa'y nga ron, Manong? Amangan kit di no marabyan manon dayjay. Ay kat, ano saklatan ang orayan, Manong? Di bali, tawan mo ti daduma alakad ko. Siyak lang ang timang ito di titangdan mo. Ha? Oh, sangaribo. Ay nawaw, sobra da ito'y, Manong. Awatem kit din. Sakto lang dayta. Ngamin, nalawa mo ti dinalusam. Sige, agyamanak nga rod unay, Manong. Inton maminsan tumanayin. Oh, agkapi ka pa ya. Sakbay nga agawit ka. Ay, makabanog lakit din ti magmag na. Apay, narabyan ka ba kay? Wen ata inururay ko pa'y tigayim ko. Need na nga'y, di mo makita. Nagawi din Ay nawaw, apay anagawi daw, kat saan ko pa'y ana itatitangdan na anagdalos. Inted kon. Anya? Inted kon ata mok amarabyan ka manon. Apay aman nakibiyang ka ngamin. Da kami nga rin tinagsarita. Kaasimot no marabyan amang ururay kan ka bakit? Ay kat anusan na Manut inted mo atangdan na. Sangaribo. Ay nawaw, agasam man ta sa ngaribo. Dakla unay mo't. Di bali nalawa mo ti dinalusan na. Di mo makita aya. Wen ngam dakkel unay nga ruti sa ngaribo. Amangan no agruam. Imayak, tabayadak di utang ko kada kayo, anti isang. Inted da ka di titangdan mo. Wen, ante, intad ni Manong Morpe, titangdan ko ang nagdalos iti paraangan da. Awan, tidaduma pangusaram iti kwarta. Ado ti paggastusan, Meng, agbayad aklat ta kada kayo, tapno malpasan. Saan mi pa'y matkit di akasapulan ti kwarta? Agbayad aklatan, ante. Naimbagla nga da kwarta. Mala, adakan ka dayta. Umutang aktumanan, wag kasapulan kami. Agyaman akunay, tamom ti agbayad iti utang mo. Wen ata isumat ti sangka ibaga ni tatang kanyak. Aywanan ti panagtalak dagiti tattao ang nagpautang, ante. Kasangay ko inton Sabado lakay. Ay wala nyo. Agluto tayo manan iti pansit Saan apan si ti cravings ko lakay? Makaumang mat ti pansit akanayon. Ay nawaw. No iso ti pakaanayan ti kwarta, iso ati mailutaw. At dati sa bali a planok. Kayat ko ti ag beach. Anya? Beach ti cravings ko italakay. Ay, awan budget tayo bakit? Adda budget ko. Ang mga no dakkel ti magastos. Adda budget ko kuna lang aruden. Kan ibirok tayo mat Agbook tayo iti beach analaklaka ti entrance fee na. Kasapulan tayo pa iti lugan. Di agar kila tayo. Saan aparikot day talakay? Kasangay mo inton Sabado, saan ka diri ka? Ay nawaw, di yugayam nalipatan anti isang. Apay ko maamalipatak ngay. Magluto tayo manan iti pansit ije balayo. Agpa-beach sak antay. Ag-beach tayo mat tapno saan apansit akanayon. Adda budget yo aya. Adda siyak pa iti kunam. Adda budget ko antay. Imbitado kayo kini Uncle Undong. Anya nga iti pagluganan tayo no bilang lang. Siyak ti makaamo iti lugan antay. Agar kila ka? Wen, tapno saan tayo amarigatan nga ag-commute. Kasaritak ni Tata Dulpo no madamdama. Taiso ti arkilaan tayo. Wen, undong lakay. Agpa-beach ka no ti kaanakan ta. Adda budget daw? Adda ka numot.
Ay nawaw, iso pa yung paggastusan da. Iso mati kayat ni Rika. Mano tayo nga imbitado aya. Day tati saan ko asinaludsod lakay. Anya nga ron ti planong bakit? Sumurot ta ka na kanakwada? Wala, no awan ti aramidan ta. Imbitado ta kanumat adwa. Anya ti arkilaan da aya. Jayjip wano van. Mauray ano anya ti ibagada lakay. Masapol nga irwar ko man ng ti pang beach akawas ko no kastoy lang. Ay, tsak mo't makita ni Edna. Bisin sama tante. Ang amuna ka di nag-beach tayo. Nag-message ka numat ni Rika Kinkwana. Nag-reply ka di. Sana ka sigurado no nag-reply ante. Basta ti ko naribakat ko kat nag-message. Di naman din nakamat no nag-reply mo no saan. Ang mga no di na nakita ti message ni bakat mo. Tinapatag kat nag-message ni bakat ka ante. Tapno awan may bagada ka na kami. Wala. Uray asino mat. Agsakit tinakam na no imbitado ti amin. Kat isulaang tisan. Anyat imbaga ni Rika ka bakit? Anya ko matiibaga na kanya. Ay nawaw. Unak man no sinalonsod mo no imbitado ni Edna. Aywan, lawlawagamot ngamin Ni Morphe ti kinasarita. Anyat imbaga ni Morphe. Nag-message ka numot ni Rika kinedna. Kasta nga ron, ang mga nubi sila ang nakaanakan Edna. Nalabi ta kasta lakay. O ne, paypayapayan na katika anakan tabakan. Ang mga no dalapatag ngay baganakan ka. Mangantayon samutan. Itay pay apay payapayan da kayo kin Uncle Undong, Auntie Isang. Ay nawaw, saan mi nakita? Tanda pagsarsaritaan mi. Maipapanitian niya. Ay kwa. May papaniti beach. Italang ngamin nakapag-beach kami. Kasta ay ante. Ag merienda tayo nga rodan San kami pa'y matamabisin kaanakan? Kano saan kayo anangan itay ante? Mangan kami mabisin kami. Okay. Ada ti makan iti cottage tayo. Da kayong matan ati makaamu amangan no mabisin kayo. Aglangwe kami man mat. Okay. Ag-enjoy kayo tapno sulit ti binayadan tayo. Wen ante, isumo lang ti kunak. Ngimi naman ngaminan ti singir da ita. Un nga rod kaanakan. Ngumi namot aminun. Naimbag abigat yo, Auntie Isang, kasinsin Rika. Kastamot ken ka Edna kaanakan. Nay, apayan akasta ti kulay yo, Ante. Ngimisit kayo, mat. Ta nag-beach kami. Libre ni kasinsin mo, Arika. Aya, Wen. Apay asan kayo nga imay kasinsen. Nga rod, da kayo lang ti awan, kat asidag kayo lang mat. di mi mat ammo nag-beach kayo gayam, Ante. Anya, Nag-message siyak makang ka. Ang mga no di mo lang nakita. Aya, kano awam mo na-receive ko kasinsin. Uray kita ti inbox ko. Ay, awan amok dita. Basta siyak, sigurado ang nag-message siyak kang ka. amangan mat no saan naisend ti message mo iti kasinsin mo kaanakan. Naisend, ante. Nadilit nga minan, iso nga awan ti maipakita kada kayo. Apay masapol ngagpamarang ka si Karika. Ay nawaw, agpamarang mat asasawab morpe. Ti kunam kanyak at nag-message ka kanya Edna. Ngam di da kanumat ammo ang nag-beach tayo. Ha? Nakasaritak ida ka ng kal. Ni, awan amok dita. Agin dadamag ka palaang no apay asaan da anapan. Kat saan damot gayam nga ammo, ta saan mo ida nga inimbita. Apay, gaputakas jay ti kasasaad da. No imbita ka di ida kat adang laang ti may tulong da. Tumulong da ka di nga agbayad. Amangan mo no libre laang ti kayat da. Ay nawaw, anya klase ti kapanunutan da ita. No awan budget, wano saan mo akayat amay ranod da, idiritsum ka na kwada.
Di ka agul-ulbod, tad adang agsakit tinakamdakan ka. Nag-text ni Manang Salud lakay. Agbakasyon da kano dito'y Pilipinas. Kaano? Itaabulan kano, iso amapantayon to ije balay. Ang mga nagpartida iti baboy. Sigurado day talakay. Adda kwarta da gijay. Mayat siguro ti trabaho na iti malasiw taawan niya. Una, saan da nga agbayag ijay, no awan tinatalga da pagtrabahuan da. Nag-text ka din ni Antim Salud kan ka, edna kanakan. Wen ante, agbakasyon da kanaw. Mapantayon to no sumangput da. Ibagam kan tatang mo. Wen ante, kayat launay ni tatang, tanabayag mo't idi na udi ang nagkikita kayo nga agkakabsat. Huwag nga rod, nasurok alima atawon samutan. Anya nga iti pagluganan nyo, ante. Aglugan tayo iti jeep, kaanakan. Saan tayo mat nga umanay iti tricycle ni uncle mo? Kan saan mat amabalin ti tricycle ijay ayanda Antim Salud? Ay, wanan niya. Awan mo ngamin nga agpaiso ti makitak at tricycle ijay, ante. Ibagam kan manong mo klaro, tadagasan da kamin to ditoy. Sapsapaan tayo, tapno saan tayo amarabyan. Wen ante, ibagak to kanitatang. Sa dino tinapnapanan nyo, Auntie Isang, talual daw nga awan kayo dito'y balayaw. Iti ayanda Antim Salud. Saan kayo mat nga imay? Ay nawaw, nagawid din ni Auntie Salud? Wen, nagawid da, tagbakasyon da kanupay. Awan kayo mat kan lakay mo. Uray awanan ani manang Susana, kat imay kayo kumamot latta. Saan mi nga amo nga agawid gayam ni Auntie Salud ita? Nay, saan na nag-text kan kaya? Saan, Ante? Anya, Naimbag pa'y ni Idna muna. Siyakla ang samat ti saan anapan. Sa urmot ni Ante. saan gayam nga amo dari ka nagawid ni Manang Salud lakay? Aya, Wen, isumot ti ko na itay. ang mga nalipatan lang ni Auntie na tinag-text. Ay, jakman amo lakay. O di, sumanon, ti pagsakitan tinakam na. Sigurado da ita lakay. Saor ni Auntie Salud kunanan to pa'y itay. Si kalapta ko man atin ang ibagakin ko na. Mabainak mo't May mayat no ni Manang Salud ti mangitext kan kwa na. Amangan kit din no siyak pa'y ti maisyo. Amok ni Rika akaanakan ta, bakit? Sigurado, kasakitan naman ang data. Napadasan na mutin ati kas iti inaramid na kinied na akasinsin na. Kas jay mutlaang kat tinaramid na kinied na idi nag-beach tayo. Apay adiyo imbagbaga ang nagawid ni Auntie Salud, Idna. Ay, nawaw. Ti amo, may akat nag-text ni Auntie Salud ken ka kasinsen. Napang kayo adakda kayo lang. Ay nawaw. Ne, hindi ka agungat atawan amok dita. Amok kayat yu abukudan ti pasarabo nga insang putda. Iso akasta ti inaramid jo. Ay na, saan apod no dayta? Saan kami nga agbibisin iti pasarabuan niya? Amukan Idna. Amok launay ti ugalim. Naa, siyak pa'y gayam ti nakabasol ita. Ni Auntie Salud ti i-message mo saan asyak ti umay mo apaan. Timmangsit ka. Ita, amumon tirik na no saan da kaapagan ano ti kabagyam. Idi siyak ti nangaramida may ti kasta, nagululi makaklaang. Ita ta napadasam mat, nagado ti saom kanya. Ay, mabusurak launay kadagita akabagyan. Ay nawaw, apay manan. Nagawid mo gayam ni Auntie Salud. Aya, Wen, napandagiti kakasinsain ngam didak mo inayaban. saan ka niya nag-text ni Auntie Salud ken ka? Awang matitiks ni Auntie kanyak. Ay kat bayam Sa urmot ti kasjay Apay nagsakit tinakam mo, kat kastamot ti aramid mo. Anya, Ita, sa bali mo't atao, tinangiparik na iti aramida iti pada matao. ay, agtal na ka man. Pudno saan nga minanasaya at agpamarang? No kasangsangom na iti kabagyan niyaw, nakasingsingput ka kanumot kan Edna. Angam no da kayo laang,
Madlaw akaguram di tao. Alawanan, basol kon. Saan kami na may parbang tikas di atratom iti kabagyan? Uray mamirmiraot, itratom laptamot itinasayaat Ay, nawaw! Napobreman kan nabaknang, rumbang nalaang met at ratwam ang naimbag dagiti kabagyam. Ngamin, dayta tinasayaat asursuro. Kang runaan iti amin, isu ti pagragsakan ti Diyos ana marswa kada tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Makireunion tamam no Martes lakay. Mabalin latamo it bakit? Makilugan tayo kadaman ng Andrea. Ay nawaw, saanan? Na, apay asaanan? Di mo kaya't ti makalibre aya. Ag-commute tayo langan. Nakababain mo't kadakwada. Kanayon langan na makilugan tayo. No ag-commute ta, isupay manen agastos. Kan maysa, narigat ti ag-commute. Amukan bakit? Ang mga no agpauray ka manen. Nakababain mo't itikasinsin mo No anya ti imbagak, iso ti masurot. Kasaritak to ni Manang Andrea, tay bagak kenkwa na makilugan tayo. Ipilit mo man gaminan ti kayat mo. Awan mo't denggamasao. Good morning, Manang Andrea. Agtugaw ka kasinsin. Anya ti masapol mo? Makireunion kayo mat, saan ka day? Wen, mapan kami kada nanang. Apay ka di? Makilugan kami kuma, no okay laang kada kayo Ha? Tapno saan kami amabannog, kan marigatan nga ag-commute. O sige. Alas 6 iti agsapa nga agrubat tayo. Ay nawaw, nasa palaunay manang. Naladaw kit di pa ita alas 6 Nang runa numatraffic tayo. Awa mo siguro traffic ita? Addaman kan awan, alas 6 latta ti rubat tayo. Alas 6 kat adda kayon dito'y balay, tapno saan tayo amaladaw. Okay, basta urayan da kami manang. Alas 6 nga awan da pa'y bakit? Ay, una yan ni kasinsin Lili. Alas 6 mo timbagak kwa na. Awagan man kit de. Itay pa'y ngaw-awaga, ngam di na matsungbatan. Ay nawaw, kasano nga rudan na ita? Ang dandana ng kantata ngam awan pa'y na ita akasinsin mo. Ay, dayta nga rod lakay. Makaungitan ni narang. Anya nga tanumapan tayo laangan ni Jebalayda. Uwanan saan damat asumbatan ti hawag mo? Ay, makapasar mo dayta kasinsin Lili. Kanayon laangan nga agpapauray. Kasano kat isumot nga men tinakairuwaman na. Maminsan pa'y nga aramidan na ti kastoy. Talaga ang makangag kanya. Muntuyin ti tulbag tilugan tama pantayo itayan ka. Saan ka di pa analpas? Bakit? Saan pa'y lakay? Mabiit laangan. Ay nawaw, 6:13. Kunak man no alas 6 timbagan ni Manang Andrea kan ka. Makauray da para 30 minutes lang. Nakababain, bakit? Ang mga no datayo langan ti maururay ijay. No di da makauray, di umay da ditoy. Na, si kalangarudan ti makilugan, si kapalang ti demanding. Agraraman kamot, bakit? Agtal na ka man ngamin. Di naktaktakan, ta saan pa'y analpas ti make up ko. Ag-lipstick kalat tangaminan Masapol ang napintasak ijay. Ang mumot a reunion ti papanantayo.
Dahil tatidyak kayat ken ka. Nakabunbuntog ka nga gunggunay. Hindi mo panunutan na itidat tao nga gururay ken ka. Ay, naimbaglangan tayo may kayo dito'y balay, Manang Andrea. Kasanumat ngamin, kat nakabaybayag kayo. Pasensya kan nag-make upak pa'y ngamin. Awanan na, naladaw tayon. Mabalin pa'y mat Manang. Si kakit di mo. Alas 9 nga agrugiti program. Ay kat agrubwat tayon Imbagak mo't ngamin nga alas 6 tirubat tayo. Ngam naladaw kayo malat na. Ditan ag pinabasol Manang. Isupay kit di ataktak nukwa. Alah, mapantayo kit din Manang Andrea. Anya nga oras anang rugiti program, Auntie Luisa? Ay, itay payla ang alas 9 ti agsapa nang rugi kamain. Apay naladaw kayo nga main. Tainururay mi da kasinsin lili. Ay, nawaw. Saan da nga mo nga alas 9 ti program ay At damat ti chat iti group chat. Imposible mat ano di na nabasa day chay. Imbagak pa'y kankwa na nga alas 6 ti rubwat mi. Ngam awan latamat. Naladaw dalat ta. Day tangag pa'y so ti karigatan at trabaho. Ti aguray. Ay, naku nampay anti. Uray lang makaungat ni nanang kankwana. Ay, uray asino mo ta. Makaungat ta talaga. Nang runa noon time da. Ay, nakasapsapa da kantatang anti. Ay, iso mo lagayam Agawid kami, Auntie Luisa. Sige, agan-anad kayo kaanakan. Antay. Inton madamdama pa'y kuma, tamaki-istorya kami pa'y. Ngam agaganat mo ngamin dama ng Andrea. Kasta aya. Di da makaururay. Tiko na itay kat adda ka nung amin trabaho da nga agasawa no bigat. Day tangarod, Ante. Nag-file da kumapay itilib. Saan ka no mabalain? Ano kayat yaw? Mabalin mo't ang maturog kayo dito'y balay ti kasinsin tayo. Ag-commute kay laangan inton bigat. Ay, saanan, Ante? Ay nawaw, kunak man no kayat mo pa'y ti makiisi istorya. Narigat mo lang ngamin ti ag-commute. Iso ang makigidan kami lat takadakwada. Anya ti may imbaga ni nanang itay awanak. May kanumat dito'y balay. Imawag ni Auntie Luisa kankwana lakay. Ay nawaw, apay ka no. Anya tinapasamak. At day ospital ti anak na akasinsin ko. Na aksidente kano iti motor. Anya, Naimbag ko nam na ilasat na. Madama agpapaimbag iti ospital ita. bisitaan tayo Kaano-anawaya ka aya. Nubigat iti malam. Kalpasan ti trabaho ta. Mabalin na sarungkaran tayo ti kasinsin mo. O sige, saludsudak nga rod kan Auntie no anya nga oras ti visiting hours. Tapno ammo tayo. Ket, bisitaam ti kasinsin mo ang ospital? Kumaa, ngam awan mo ti pagluganan. Ay nawaw, mabalin mo't nga commute ka. Ni Manang Andrea nga ta. Di may baga, makilugan ka kanakwada. Makilugan ano mapanda. Anya, Mapanak man nga agpaiso iti ayanda. naapay nga minadi mo kayat ti ag-commute na. Narigat nga ro ti ag-commute. Kan maysa, jak ammo no sa dino ti naka-ospitalan ti kasinsin ko. Mayat no ada ti kadwak, ta jak ammo ti papanak ijay. Nalakalaang matagdamag, bakit? Nadamag mo ti napasamak iti kasinsin tayo, Manang Andrea? Juan, apay ka din. Kaano asarong karanyaw? Inton malam, apay. Sumurutak kumamot. Mabalin mo, ngam alas 4 nga agrubat tayo Saan kumula ang nga amo ti papanak ijay? Iso ang makigidanak-latan kada kayo. Awan mo't dakas na. Basta surutam ti oras nga imbaga. Nang runa kat adapay trabaho mi inton bigan. Manang. Jak kayat ti agpapauray ngamin, nagrigat ti aguray. Makitam na ita. Naladaw man ang tikasinsin mo. Ugali ng samot ng tikasta. Ay, wan nga rod lakay. No apay ngamin ngay manugot ka ang makilugan na ijay.
Kat amo mo ti aramid na. Imbagak mo't kankwana ang masurot ti oras ng imbagak. Saan ko mangagpauray? Isula ka na yun ti maururay. Maruwam mo ten. Paimportante la unay mo. Ay, mapanawan ano kastalaang ti aramid na. Ano ti imbaga na ya? Urayan ta kano pa'y biit tagpalasan. Ag robot takit din. Ag commute lagan. Wanan Anya ngay nga rod, kat naladaw mo't manun. Tapno da pagnakman na. Saan mo ta mamalain akanayon latan nga iso tiro urayan tayo. Makauma mo ta. Nay, kunak man no napan kayo di ospital. Awan ti pakiluganak. Naman ang Andrea ngay. Pinanawandak mo nga rod. Awan ti tao iji balay da itay napanak. Naitakit din. Ang mga no naladaw ka iso akasta. Manu a minuto laeng met. Nairuam kang aminan iti kasta. Intun sumarunaw sapsapam ti agsagana. Ag-commute kalatan Saan ako namapan? Saan kumula nga amo ti papanak ijay? Mabalin mo ti agsaludsod. Saan ka mo't nga umal? Saanan? Basol day jay nga Andrea. Ay nawaw. Sa bali man nga minon at tao ti pabasulam. Anya timbaga ni Uncle Jonas. Ay nawaw, mangmangagnak ka di, Lili. Nagadulakit di nga ibagbagam. Apay nga min adi ka sumungbat. Itay pa'y akasarsarita ka. Awan oras ko ang makisarita kang ka. Ay nawaw, anya launay ayat ipagsaksitan tinaka mo kanya. Agin di amu ka pay laeng. Nalipatam ka day tinaramid yung kanyak. Nailawlaw anak laeng nga napan iji balayaw. Dayjay ka di. Nagrubwat kamin tanakabaybayag kamot ngamin. Basol mo, no apay asaan ko na bisita ti kasinsinta. Basol mo nakabaybayag ka. Alas 4 timbagakan ka, saan ka de? Ada nga rod emergency. Ay nalili, agtal na ka man. Inton sumarunong amin, agtungpal ka. No alas 4 tinaibagakan ka, sapsapaam ti agsagana. Di ka agpa-importante. Tunggal adda papanan tayo, kat kanayon asika ti maururay. Pinagsasawam ka numat ni Manang Andrea. Asino mat tinakadamagam? Ti karo ba tayo anak kang ngagiti panagsari tayo Maritis mo dagita at tao. Apay nga may nakasta ka. Awan ti basol ko. Irespeto mo nga min ti oras ti pada matao. Di mo idataktakan. Manu a minuto laang mo day jay. Di kagsawi ti kasta Tano si kati pagurayan da. Sigurado makaungat ka. Ali kanunungan pay day jay nga Andrea. Naan, ibagpagaklang mat ti pudno. Saan nga min aday ta pa importante ti paglaingam. Wen ante, ipawit ko no bigat. Ay, wen gayam. Anya tinagapaan nyo kinilili akasinsin mo aya. Ni, anya ti kayat yung asawan ante. Sika ti pabasulan na. No apay asaan anak ka umay idi na ospital ti kasinsin yaw. Ay nawaw, nagistorya ka da kayo ante. Wen, iso tindanon na idi kinumusta kita. Ay naapo day ta kasinsin. Basol na matlaang day jay ante. Anya, amuyo mat day jay kasinsin ko. Kanayon laangan ngagpapauray. Ay basol na mat gayam kat. Kaslati ko na nangamain kat diyo kayat ang makilugan. Ay nasaan apod no day ta ante. Nagwanak mat idi ko na makilugan. Pinanawan mi laang tanala daw iti oras nga imbagami kankwana. No kasta nga road. Pudno mo lang ti hatap kao. Isaw tayan ti parikaw. Wananti. Ay, syakman nga minan ti pabasulan na. Ay, nawaw. Ay, makauma ti ugali day jalili. Ay nawaw. Apay nilili bakit? Anya ti basol lakin ka. Agasam, tanagistorya gayam ka ni Auntie Luisa. Siyak kano ti pabasulan na no apay asaan anapan iji ospital. Anya? Naimbag ko no kumpleto ti istorya na. Saan mat nga rod? Kasaritam ti kasinsin mo Wan, talaga kasaritak dayjay. Ipagarup na siguro adyak maamuan ti kasjay nga istoryaan na. Apay asyak ti pabasulam iti kasjay na pasamak Lili. Una ata basol yung ngamin. Amok di yula ang kayat ang makilugan na.
Tati kayat yo, katda kayo tibida. Anya, Madlaw mo ngamin. di ka agsaw akas na, ngamin si katinala daw. Mano a minuto laang mo. Ay nawaw, di kan agkalintagan. Paimportante ka mga min. Kanayon mula apagurayan da tao. Hay, di ka makawawat. Oray si kamat, managing bubukod ka pa'y. Di mo amo nga irespeto ti oras ti padam a tao. Inton sumaruno, gumatang ka itilugan mo, tapno ti kayat mo ti masurot. Anya? Naimbag man, ta nakapasyar ka, Lilay. Wan ante, nag-commute kami. Gusto tapno awan ti may bagan ni Andrea kasinsin mo. Wan ante, nakaimimot mo ngamin day jay. Para makilugan laang. Basol mo kanumo nga main. Apay abasol ko. Wan di mo amo nga irespeto ti oras ti padam a tao. Anya? No kanayon nga agpauray ka, ay awan talaga ang maumadakan ka. Nagistorya day jay nga Andrea kada kayo? Siya tinagsaludsod kan kwa na. Kat apay nga iso ti kanunungan nyo ay. Gapaw, ta isuda ti baknang. Siya nakasta kaanakan. Ti kanyak laeng kat baliwam kumatikasta nga aramid mo. Di mo pagurayan ti padam a tao. Ay nawaw. Kas nako nakitayan. Irespitom ti oras ti padam a tao. Tano kas jay mo ti aramidan dakan ka. Sigurado nga damot may bagam. Agrubwata kon lakay. Kunak man no alas 10 ti meeting yaw. Masapaak tapno awan ti agriri. Ha? Pudno ti naibaga ni Auntie Luisa. Masapul nga irespeto tayo ti oras ti pada tayo a tao. Naimbag ata naka-Ameris kan. Wan lakay. Agbalbaliw akon. Diyak kayat aguraan dak dagiti kabagyak. Kan uray pa'y ti padak a tao. Ay nawaw! Di ka agpa-importante. Irespetom ti oras nga imbagadakan ka. Ta saan mat amabalin nga isuda ti kanayon nga agadjas para laangkan ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anyat orasan ngam di ka pa'y nakaluto si Kabiron. Kit-kita nga masyak ti mga aramid iti trabaho dito'y balay. Ammom asaan tapayan namigat. Nagluto ka kumapay mat Ay nawaw, no tinulungan na kumaitay, dinasayaat ko ma. Tas mumbat pa'y lang amin. Kasano kat reklamo ka reklamo? Ta cellphone mo mat nga rod ti dumdumugam. Di mo pa'y ko na at tumulong ka. Ti bagam kit day, nakabumbuntog ka. Ay nawaw, saan asyak ti pagsasawam akas na eman? Di mo urayan amapunwanak kan ka, taamangan no di mo magustuhan ti aramida. Saan ako namangan dito'y? Mapanaklatan itayan ni nanang. Ha, kita ama, tamangan no agistorya ka manan kaninanang mo jay. Pagbalinendak tumanan adakas kadagiti istorya. Anyat si Dayo nanang. Sinigang at tilapia anak ko. Apay kaday. Dito'y ako na mamigat. Ay nawaw. Awan ti makan ije balayo aya. Saan pa nakaluto ni bakit ko nanang? Saan pa'y anak kaluto? Kaanya orasyan? Laita nga rod, ti bagbagakin ko ngam sumungbat pa'y lang amin. Anya? Nakabumbuntok lang unay nga gunggunay.
Kasla di na amo ti aramidin na iti balay. Ungtam nga may, intap no agnakam. Di ka agpaabak, tas sika ti lalaki. Sika ti padri di pamilya anak ko. Wana lang. Itan niya aga po kumangay nga agpaaba ka. Daak manen, marinilay. Anya manan ti istorya, Mare Divina. Maasarak iti manugang kumaray. Apay, anya ti dakas nga inaramid ti manugang mo aya. Nakabumbuntog ka nung aggunay kuna ti anak ko. Anya, Isu nga ije balay anang migat ni Iman. Taanyat orasan kat saan kanupay anakaluto iti pambigat da. ay oo na yan, Mare. Agraman day taba, nag-istorya pay kanya. Wala tasyak ti masiksikuran mare. Simple labanag day ta, Mare. Di kan makibiyang. Ay siya na mabalin mare. Kaasimot ti anak ko ang mabisbisinan nukas jay laeng. Ibagam nga min ken eman, tatulungan na nga agluto ni bakit na. Amangan mek no agur-uray lang amin ti aramiden na. Ti manugang mo mo dayjay, Mare Divina. Awan bibi ang kukungkwana mare. Ay nawaw, apay yun, Mare. Kagurgurak launay day tabiron. Iti anya aga po aguraam, no awan matdakas ngay naramid na ken ka. Ay basta, agburburak ti darak tunggal makitkitak ti panagrup-rupan ah. Anya, Di mo ipadlaw nga iso ti pagsarsaritaan ta ah. kasla nasingput mo ti manugang mo. Kita ka inisuman nakpay, Mare. Agin sisingpo la day ta mare. Umay kakide, tamapanta iti ayan ti manugang mo, Mare. No kaya mo di sika ti mapan. Awan bibiyang kaw. Di uray pa'y ison ti kumarem. Apay akas dyan ni nanang mo kanyak, Eman. Ay nawaw. Kasang-sangpot mo lang am kastakit din. Ti saludsud mo kanya. Tama ka pa asar mo tikas jay. Anya tinaramid na kin kaya. Di nakpanpansinan. Naranaak ida iti kumari na ije palingki itay. Di na ka siguro nakita ah. Imposible mo ta. Saan mo't analawat ti palingki tapno saan dak ka makita? Nakita naktupay ni Nana Nelly. Nakadulakit din nga isyong bakit? Agpudno ka man kanyak. Nagipulong ka kankwana niya. Imbagam manen anagapata. Iso akas di manen ti inang kanyak. Ni, awan amok dita. Di nakman iramraman. Ay na Eman, am-ammo kayo iti inam. Amok ti ugali yu adwa. Uray di mo aklunan. Amok latan nga adda manen ti inistoryam kankwana. Iso akas jay. Ay nawaw. Ay, apya si patinak nga. Apay akas ti manen ti impose mo iti Facebook mo, ah? Shared post lang dita. Tunggal agapata kat kasta ti aramidam. No saan ka nga gipulong iti inam, i-post mo iti Facebook. Anyan tulangan nga iti panunutan dagiti makabasbasa. Na, Kan may sa, ad-adda aguraan nak ti inam no makita na dayjay a post mo. agraman shared post. Pagparikutampay. Imbes a simple lang ti saan ta nagkinaawatan, padakkelemanan. Shared post lang dita kunakmat. Aping apektado kalaunay. Basa man ti shared post mo. Kasla ti kayat mo asawan, kat malas ka asyak ti naasawam. Awan imbaga kakasta. Ay no, yok amo no anya ti aramidak kan ka, Eman. Ha! Isublikan san kan nanang mo? Talaga day di a babae ah. Sino man ang Mare Divina? Basa ti impos ti anak ko iti Facebook. Ay nawaw, nagpost ni Eman iti kasta, Maray. Naa, anya ti nakakatkatawa. Kasla babae mo't ngarud ani Eman. Ano tunggal agapadakan bakit na kat masapol nga ipost na. Aglablabos day di abiron. Amok akayat na nga anderon ti anak ko. Isu akas jay maray. Kasjay ayamot ti under di sayang nga asawa, Maray. Anyat ko na maray. Ay kwa. Ay awan, Maray. Ay, lawan ko. Mapanak pa'y man iti ayan day di abiron. Nay kita Maray. Amangan numapan ka ijay katagis skandalo ka. Kasla pakaragsakam tumo nga may nuaga pa dagiti dua. Ni, da kayo magayam nanang. Naimbag nga aldaw yo. Awan ti naimbag iti aldaw ko.
Ah? Ay nawaw, apay ka din nanang. Apay, anya ti aramidem iti anak ko. Ha? Anyat kaya to asawa nanang? Apay anagado ti reklamo na may papankeng ka. Di mo siya maas-asikasun ti asawam. Ni, saan apod no day nanang? Di jakpay kayat. Feeling bus kalaunay. Anya? Saan ko a pinadakkel ni Iman tapno adati an-anderam. Ay nawaw, tapno ibagak kada kayo. Saan ko nga an-anderan ti anak yo? Isukit di ati feeling bus dito'y balay. Di na ammo ti tumulong kanya. Imay ni nanang mo dito'y balay itay. Ay nawaw, awan amok dita. Saan ko kontrolado ni nanang? No addaman ngamin ti saan ta nagkinaawatan ket saan amasapon nga i-post mo wenno istoryaam kan kuana. Apay aparitan nak nga gistoryakin ko ana kat inakmat dayjay. Una, taik-ikan namat ngamin iti dakas akay papanan. Uray saan ka nga an-anderan dito'y balay, ibaga nakit di nga under ka kano. Kas nakunak itayon, awan amok dita. Idiritsom ka ni nanang no da parikot mo. Sika ti makagapo no apay akas jay ti inam kanyak. Uray simple asaan ta nagkinaawatan ket padakkelan nakit di. Daytan tuma agipulpulong ti ammong. Anya, Ibagam iti inam, asaan asyak ti kalabanan na, taamangan no adda maisawang ko, adi na magustuhan. di ka mo't makaisam biron anak kaw. Ada ka di parikaw. Hay, marurudak launay iti katugangak tatang. Ay nawaw, apay ti katugangam. Ada ka di inaramid na, adi mo nagustuhan. Manakibiyang launay tatang. Anya, Tunggal adda saan mi apagkinaawatan ken Eman, ket agipulong ken nanang na. Daytoy mo nanang, manakibiyang, padakkelan na mo ti issue. ibagam kanila kay Mau. Ano adda di yung nagkinaawatan. Sana masapol nga idanon na iti inana. Hay, awan ti denggan ni Eman asa o tatang. Kahit kasanungarudan na ita. Addan tumasong batak no kastoy laeng tatang. Ay madi anak kaw. Irespetum lata ti katugangam. Kasano nga irespetok ti kasjay tatang? Kasla pakaragsakan na no agap-apa kami iti anak na. Addaman sa ludsodak na Nelly. Anya day tanak kong. Amok anasingad agayim yu ti katugangak. Ni Mari Divina. Wala na. Apay ni Mari Divina. Kayat ko lang amaamuan no imarmarites na kadimat kada kayo. Ay kwa, Veron. Ibagayo ti pudno kanyak nana. Sigurado nga adda na istorya na dayjay kada kayo. No anya man ti parikot yu iti katugangam, da kayo ti agsarita balasang ko. Jak kaya ti may ramraman iti parikot yu. Narigat mat nga minakasarsarita ni nanang. Gagangay siguro ti bumakit. Ano sa muna? Hay, maibus adagos ti anos no kasjay ti katugangan nana. Marinilay. Nay, Maray. No may papanmanan iti manugang mo, ti umay mo istoryaan kanyak. Pangaasim, uray di mon ibaga. Ay nawaw, apay akas tamit ten maray. Ay, jak kaya ti mairamraman iti gulo ti pamilyayo, Maray. Istorya laeng may. Kaya't ko lang nga ibagakeng ka, tabarang maksayan ti rurod ko iti daydi a babae. Kinapudno na, imay ti manugang mo dito'y balay itay. Apay nga may ditaw. Agim imbestiga Si kantumo ngamin, Maray. Anya? Kay kayat mo apag-apaan jay dua. Naggapukan samot iti ayan daviron kapsat. Husto ka, kapsat. Inumustak laeng ti anak kaw. Ada nga mintindida nagkinaawatan iti katugangan na. Wen nga rood, narigat ti kasjay. Kumarim ni Divina, saan ka day? Wen, gayom ko day jay. Talaga ka di nga ugali na tikas jay, wano, agul-ulbud laeng ti anak kaw. Ni Mari Divina ti ayan ti parikot kapsat. Anya, Oray siyak, bagbaga akmet ti kumarek. Ngam itultuloy na muter aramiden na. Kasla pakaragsakan ng agap-apa jay dua.
Imbes abagbagaan na ida. Saan? Takarkarwon na kiday. Una yan, ti kasta agalat, ti katugangan. Iso asaan tayo ang mababalaw ni Veron, takas di ngamin ti ugali ni Divina. Sa iro no daduma. Nakasaritak ni Nelly, ket ugali kanugayam ti katugangam ti kasjay. Day tangarod tatang. Isu asaan mo't amalmalpas ti apa mi nga agasawa. Takas jay ti katugangak. Surwan na paykit di iti dakis jay anak na. Di mulat ta ni kaskasaw, anak ka. Makabasbasol ka laeng no kasta. Ay saan tatang? Talaga masong batak day jay numapuno anak ko naktumot. Puan agam ibagam iti nasayaat, di ka makiapa. Depende tatang. No sa iro kat sa iro akmo. Ay unay kan, sana malpas day ta nga isyaw, naawan agpakumbaba. Ada ka manin. Apay, nagapa kayo iti asawam. Sa iro ka kanunanang, Anya, siyak ti sa iraw. isumat ti bagbagana. Ay nawaw, talaga tumang tangsit ta asawam. Wan nga rod nanang, naturida na sumungsungbat. Saan ko mat amaungtan nang runa kat irananan no adda ti katuganga kiti balay. Ikam iti pagnakman na Wan nanang, Numasapul asipatem tapno agbuteng aramidem. Una yun ti asawa akas ta tigalad na. Ang mga nubaybay ket ad-adda tumangsit. anya ngay, nagawidan ni tatang mo. Apay manan. Anya ti kunam idinaminsan? Sa iro ni nanang ko? Una ta imbes abagbagaan na ka. Surwan na kakit di iti dakis. Anday ko. Apay ngagkabil ka ngay. Day tatin suro tinam. Tumatangsit kang agpayso ah. Una taglablabos kayon. Kurang pa'y, ha? No naumakan kanyak, agsin na talangan. Sa nabalay, tawan pa'y matanak ta. Anya, Tapno awanan ti adu asa ulo iti inam. Isumot laang adi ka mapang namnamaan. Agsinatan! Nakitam tingiwat ti manugang mo. Wen maray, Kasjay tinsurom iti anak mo. Kabilan na ti asawa na. saan mo't maray? Ay nawaw, di ka man feeling inosente, Divina. Amok ti ugalim. Saan ba't asyak tinang danog iti manugang ko? Dinanog ti anak mo nga awanan panunot. Anyat ko na maray. No nagapada ngamin nga agasawa, saan tayon ang makibiyang? Tama nga nukarkaro a dumakkel ti isyo. Tumang tangsit mo ngaminan maray. No sa iro ti katugangan, ay talaga tumangsit ti manugang maray. Iso asika, agsingsingpet ka. Tilangan pagsayaatan dati isurom. lumaban mo't ni bakit ko nanang. Agpasensya kalatan kang kuha na anak ko. Nakitak tingiwat na adinanog mo. Anya, Kambali ti kasjay iman. kat no da kayo tinangibaga nga ikakiti pagnakman na. No adda ti parikot yung agasawa. Pagsaritaan nyo latan adwa. Apay akas tamot ng ti bagbagayo kanya. Tapno maliklikan ti riray. Jakon kaya ti makibiyang iti apa yung agasawa. Tanay, ibagada mutin asa iro akatugangan. Manen, Agbalbaliw ka mutin iman. Tulungam ki di ni baka mo. No ada ti diyo nakinaawatan, di kan agpost iti Facebook. Itaman pa'y anak ko ulimag ka, si ka eman. apay ka di bakit? Kat no inaldaw anapudot ti ulong kanyak idi. Saan itan? Maikawa ka. Narigat mo't no inaldaw nga gap-apata. Ay, agdrama ka man ako nakon. Pudno ti ibagbagak bakit? Pasensya kan, nagbindo ta kiti kalabas. Ikan na kiti may sapay agundaway bakit? Siguradom lang asanan ang makibiyang ti inam. Un bakit? Sana na makibiyang ni nanang no da parikot ta. Masigurado ko na ita. Ay, nawaw! Saan ati kinatangsit ti isuro tayo kadagiti anak tayo? Suruan tayo kiti idang agaramid iti kinaimbag. No adda di da nagkinaawatan iti asawa na, bayan tayo nga isuda ti mangsolbar iti parikot da. Kat no talaga adida kabaalan asolbaran,
ije tayon tumeten ang makibiyang. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adungdungan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaamo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Agrobwata kon lakay. Ay nabaw, kasta ti kawas mo ang makimiting. Wun lakay. Adda ka di parikot. Panagkunam ka di kat may bagay ken ka ti kasta kawas mo. Ha? Agkita ka ti sa bali abadom dita, tagpulis ka. Nakababa inti kasta kawas mo. Awan mo't makitak ama di iti badok. T-shirt kan islaks laang matiin suot ko lakay. Basta, agpulis ka. Diyan kumadisin ti akita na. Na, saan mo't a-revealing ti kawus ko lakay? Saan nga rod ang makaayayo iti mata? Anya? Awanan ti ado asaw. Agpulis ka kit din. Anyan tulangan ti panunutan na iti kalugaran tayo. No kasta ti kawus mo arumwar. Ang mga no panunutan da abaybayan ka. Alawanan, agpulisan, tapno awan ti ado asaom. Ang mga no, saan apagayatan ti Diyos ti kasta akawus mo? Kunam tumanan kanya, nga oray presentable mo tinsuot ko. Ay, nawaw! Apay akasta ti kawas mo, Mari Cristi? Oh, apay ka di mare. Nagbara ti panawon. Ngam naka-jacket kakit din iti napuskol. Isumat nga rod ti kayat nilakay ko mare. Ay, una yan day tang asawam. Ang mga no inraman naman ng ti Diyos. Ay, dandani mare. Ay, jak amo no relihiyoso nga agpaiso. Wano ar-aramatan na lang tinagan ti Diyos tapno kasla iso ti kangangatuan kan kalalaingan. Ay, jakman amo iti asawak mare. Ado ti amamok a relihiyoso ngam saan damot akasta. Saan daan nakalaslastog nga agsasao. Naku nampay mare. Nilakay ko laang mantikas jay. Kaya't nakano nga ibingay ti sao ti Diyos. Ngam, hay, jak amo mare. Ituloy tanto ti agistorya kalpasan ti meeting tayo, Mare. Agrubwa takit din tapno saan ta amaladaw. Ginatang magayam ti anak yu ti daga nga ilaklako da ije amyanan, tatarino. Uy, nakaw. Ken madama nga agpatpatakder da iti balay da ijay. Wen nga rod, nakitak tipos ni Miriam iti Facebook. Ay, impos na gayam. Wen tata, kamaudyanan na, nagbunga matan dagiti sakripisyo na. Ado, matinagdalanan na, sakbay ang nagatang na dayjay adaga. Wen nga rod tata, da kaminto ti sumaruno. Iparinubit mi mat ti balay mi. Ay, wad palawain nyo pa'y Kastamat lang ti plano mi, tata. Anya nga minan ti gatangan nyo? Sardinas kuma. Makasinsida akmutan iti sardinas. Anya abranti kayat yo, tata. Konformidad. Agpapadamot lang amin na sardinas. Apay kanumat akasto iti ipupos ti putot ni Tata Reno. Ay nawaw, anya ti impos na aya. Ti balay nga ipatpatakder da Ay katbay ate ipos da, kukwada nga rod. Apay, masapol ka di nga ipos da amin. Na, apay akas tamanin ti panagsasaom. May parbang nga rin ti kasjay. Pagayatan ka di ti Diyos ti kasjay. Iraman mo man ngaminan ti Diyos. Sa bagay, anya nga minti amur na kita, kat di damat agbasbasa iti Biblia. No agsasao ka, kasla si ka ti kangatuan. Pagayatan nga tamat ti Diyos ti kasta nga ramid mo, ha?
Basta siya, amok ti Diyos, may saak ang namati. No umapal ka, di mo iraman ti Diyos. Self-righteous kamat amaysa. Tidamag ko kat adda kanupay mo't balance ni Miriam, tata. Wayne, pudnaw, tinadamag mo, Alex. Apay nga road, na masapol nga ipos na iti Facebook, no saan mo't gaya ma-fully paid. Di ka maawatan, baro. Sana may parbeng ti kasi nga aramin, tata. Sana may parbeng, ta sana pagayatan ti Diyos, kasta ka day. Amuyo mo't lagayam. Apaya di yung bagbagaan ti anak yaw. Asino ka kuma amang ibaga iti kasta. Mamaatyak mo't iti Diyos. Ngam saan kung ipanpanakil day ta? Saan ka nga ukuman ti padak a tao? Di yung amo ti lawlawatin nyo, tata. Saan tayo nga iraman ti Diyos kanagiti kilaw nga aramid tayaw? Diyak man amo ka na kayo? Na kayo lang arudan ti matultulungan tapno saan kayo amayaw awan? Kasta kayo pa'y mag... Anya tinagsaritaan nyo iti dayjeng Alex, Tata Rino. Nagadumanin ay ti bagbagana. Apay kanumanan? Isukin kwa na ti dagaken balay nga ipatpatakder ti anak kao. Ay nawaw, kasano nga issue? Saan apagayatan ti Diyos kung kunanamanan, Tata? Amumon ah. Ay nawaw, no agsasa day tatao. Madlaw asaan anaragsak kadagiti naragpat ti pada na atao. Ti kayat na siguro akat iso ti bida. Pudno launay day tatata, usaran na pa'y ti Diyos. Aramidin na ti amin tapno iso ti istaring. Maring agnakam kumamit din ah. Maasarak mo't ngamin iti panagsasauna no maminsan, takunam na nasinaw. Namate iti kunana, ngam nakalaslas-lastog nga agsasaaw. No para kanya, kat peke day jeng Alex, Tata. Saan akas di ti adda iti Biblia? Saan akas di ti aramid ti pudno anamati? Si kamanod ti pagsasaritaan dagiti kalugaran tayaw. Apay ka naman ang nanang. When ta feeling superior ka kano ngagsasaw. Ay nawaw, asino tinahibaga? Isuda. Anya, dakas ka di aya ti mangibingla iti sao ti Diyos ita apanawan. Saan matkit di adakas? Ngam no sobra ang mat ti agsaw. Sa bali matan asaritaan na ita anak ko. Di dala kaya ti makorektar na kita at tao. Awan ti karbengam amang ukom iti padam a tao anak ko. Aramidag lang mo ti amok ahostaw na nang. Saan nyo kumamat at tagidak sanday ta ah? Na, apayakas tati kawas mo lenay. Adda ka di parikot, Alex? Ti paldam, ti parikot. Naimbag man, tayo manugot nila kayo mo akas tati isuot mo. Ay nawaw, awan mo makitak ama di iti kawas ko. Doon na mati kakas kanya. Maawatam, ti kayat ko asawin. Ni level mat ti paldak, saan mat a revealing. Ay, awan mo. Kasi kamot, no palubusan na kanila kayo mo. No istrikto ka launay kinibakit mo, di na kam iramraman kan lakay ko. Sa bagay, anya ko matiam mo nila kayo mo, may papaniti sa uti Diyos. Saan agapot agul ulimak kami laang, kat saan kami anamati iti Diyos. Saan kami laang ngamin akas kang kaanalastog nga agsasao, kan usaran na laang tinagan ti Diyos. Ay na, Lenny, agbasa ka man iti Biblia, tapno ammom ti tangtang abon. Manggag ijay balay tinagsaritaan nyo kan Alex, Lenny. Wen ata nakapigpig sa nga minti sa una dayjay tata. Ay, pagparikotan na lang amin Ammumot dayjay alalaki. Relihiyoso ko no. Kasjay ay ati aramid ti namatay. Pakibiyangan na amin. No nadalaos ti intensyon na. Ibaga na itinasayaat ka na tayaw. Di na mapanunot day taa tati amuna kat isu ti kalalaingan. Isu ti kangangatuan. Pagbalinin na tayo payan nga anya. Isu akatawaan ti daduma akalugaran tayo ti ibagbagana. Ta sinubraan na ngamin. No agsasao kasla na dalos. No ukuman na tipada na atao kasla perpekto. Sapay la ko maata maamiris na moten lagi tabindot na.
Amo mare, maasarak launa yun kinilakay mo. Apay nila kay ko, mare. Kunamlan asino akangatuan no agsasao. Agraman biag mi kinilakay ko kat pakibyangan na. Pagparikutan na laamin abanag. Anya? Nakita na tikawas ko iti na minsan. Kat nagaduti sa una. Kat presentabli mat tikawas ko iti dayjay nga aldaw. Kagurgura ti Diyos ti kasta. Kuna namanan, mare. Kaslakas jay matlaangan na amare. Ay na, talaga amang ibabain day ta nga asawa. Ipagarup na a perpekto. Wen nga rod mare. Pagbalinenda kami matan nga anya iti kas di apa nagsasauna. Kas kang kwa na, namati kami mat iti Diyos. Ay, sabali nga rod mo ti ugali day jay mare. Siyak pa yun ti agmain iti kasta nga aramid na. Saan amasapol apakibiyangam ti biyag ti padam a tao si ka Alex? Pakibyangan. Saan ba't Saan laang ani Marilene tinangaramidam iti kasjay? Kaadwan ka dagiti kalugaran tayo ket ado ti reklamo dakan ka. Saan lang kami na namati da kita? Iso akasta. Ni da maawatan ti ibagbagak. Ay nawaw, pag ko naamat asaan daan na mati. Madlaw mat iti garaw da. Naa, di mo ammo tilaw-lawatam Alex. Amok ti ibagbaga kanya. Ibingbingay ko lang tinaadal ko kadakwada. Ngam di damot kayat ti dumngag. Kasano ko maapat dyan da ka, kat kastama nga rod tiwagas mo. Nalastog ka no agsasao ka. Pagan ano da ko maadenggan nga itinalastog akaskan ka. Siyak pa'y gayam tinalastog. Wen ata di mo amo ti pagluglugaram. Mangibabain ka launay mo't. Panagkunam ka di kat maragsakan ti Diyos kan ka no kasta ti aramid mo. Sa di daw ti papanam Renaw kabsat. Itayan ti anak ko ijay amyanan kabsaat. Nalpasan ti balay da. Wain, nalpasan. Kano nga rod nga iti house blessing. Awan pa'y mat nadakamat da. Saan ko pa'y idi anak kasarita, ta addada pa'y lang iti simbaan. Mayat day ta. Naragsak ti biyag no adda Diyos iti biyag tayo. Pudno launa itanakunam. Ayun gayam, magbagaam man jay anak mo kapsat. Apay ni Alex. Una ta self-righteous might. Kanayon lang ibagaam na matay. Ng basura mo tirumrumor kingiwat na. No apay nga may napagparikotan na amin makita na. Agbalbaliw ka man, Alex. Anya? No kayat mo nga ibingay ti sao ti Diyos iti pada matao. Aramidum day ta, babaen iti nasaya at awagas. Di ka agsao akas lasika ti kangatuan ta nakababain. Nagipulong daman siguro kada kayon. Pudnumat nga min ti bagbagada may papanken ka. Dakas gaya man ti mangibinglay iti sao ti Diyos. Italangan amuak Saan adakas no kayat mo nga ibinglay ti sao ti Diyos iti pada matao. Ngam di mo nga min sobraan na. Di ka agbalin feeling perfecto. Kaaduan ka na iti kalugaran tayo kat non-believer na nang. Iso akas ta. Sakitin da no da may baga kadakwada. Ay talaga amakangag ka takam malima nga mintar aramidam. Agbalbaliw ka tapno saan da ka akatawaan ti padam a tao. Apay ko mga agsakit tinakam mo, kat pudno mo timbaga ni nanang. May sakamot, Kristi. Ay nawaw, talaga ka di nga awan denggam asaw. Ipagarup mo akanayon asikati husto? Kasta tinamati nga ipanpanakkel mo? Agtal na ka mampay. Makaring-ring ka mo. Di mo kayat amangag tibagbagak ta ammom akam mali ka. Pangasim man. No talaga kamitlaang, isurum ngamin babaan itinasaya at awagas. Di ka agsao akasla perpekto ka, takasano apatyanda ka no kasta ti aramid mo. Kumam ti padam a taom. Adumanan ti impos ti anak yu iti Facebook na naton niya. Ay talaga nga awan denggen na asaw. Maipapan iti Diyos mat ti bagbagana nana. Agkalintigan man nga minen Kayat yu abuyaan nana. Saanan balasan ko. Nakababain lakit di ti kasta. Ibagayo agbasa man iti Biblia nana. Nangatulauna yung ti panakita na iti bagina.
Kasla perpekto. Wen, bagbaga ak tumanon, numapanak ijay balayda. I-delete mo man dagiti in-post mo iti Facebook, Alex. Ita niya aga po, delete ko na nang. Aging ga ka dita, kat di mo amo no apayakas jay dagiti kalugaran tayo kan ka. Awan na mo kabasol ko niya. Ay na di ka man naging dadalaws. Amom no anya tinaramid mo adida na gustuan. Dayta pa nagsasaom ti parikot, Alex. Ay nawaw. Oh, at daginatang ko a Biblia para ken ka. Ha? Ay, ano kumamot na ita na nang? Agbasa ka manen. No adda ti di mo naawatan, agsaludsod ka. Tapno saan mo manen ama misinterpret dagiti mabasbasam dita. Anya? Mayat ti isam mo ita, Mari Kriste. Una, tamano abulanan nga awan ti isyo nila kay kumare. Ayunan niya. Awanan tinangag ko nga istorya maipapankang kwa na. Saan mo ten akong conformity pupos na iti Facebook, mare? Ay kat very good ano nagnakamutan, Mare. Sapay la kumata tuloy-tuloyan da ito'y, mare. Agbain mat siguron, Mare. Talaga nga masinsun ti biyagyo tatareno. Anyat ti kayat mo asawan, Alex. Nakitak tilugan nga impos ti putot yo. Gimatang dagayam tilugan da. Ay way, narigat kami ti biyahe iti ayan da. Isa napilitan na gimatang da. Gusto tapno ada service da. Way, ada pakilugan na mapan makimisa. Saan kayo na mabanog magmag na tata? Makadlawak Ha? Awan metten tinsawang mo negatibaw may papan itilugan da. Ha? Deserve da ta nagagat da tata. Si kakadiday ta, Alex? Ni tata rin umat. Siyak na ito yan niya. Brand new Alex, tata. Ay, nawaw! Kas namati, saan adakas no isuro tayo ti sao ti Diyos iti pada tayo a tao. Ngam kuma, ibingay tayo babaan iti nasaya at awagas. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.